Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Onggo na Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vata Mai. Damu kalawa kay Mrs. Titilia Naitini, Darungo di kinanabi ulutanga bimbi, kanda unrende na kanabi talonota ki se usay na matanalevu, ulutanga ni tosa kiliu, may ibayong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti Viti na may Singatu City, 7 na tinaminiti na may Singamoniti Emerke, na damu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini, Romodan Dundunga, and Radio Bulandova to San Francisco, may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nonroto specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang bani manray pay kaya na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni Kibalilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magimay kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bima manyon na kabini bulo bay Kemundo California, bima manindu na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo Viti, and a Radio Bulando Vata San Francisco, may kauti kanda Vata Mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kura san ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa berata ni baga singilebu, kito sa nagali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sa kera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Nongu dalam beauty aku bulan iba kawatinggo sa lulugaman auto akin na daraw na bisa nilumam Sarah lalay na ngone ko sa nguletu Ananu mga ni daru yala yala mati Baby ni makawating gomendaru sukota Rekaya nito mamalumundaw keleva na waga Indaru yala yala medra kita se pinaka Namungalo sa bakana kula Rendende me bolia
Matangi-tangi na iloka ni matani bonu Wakilani nende itungae na yala yala Luvendaru era tabutungu na mule suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomagu Yalo ni matamu ni babotu mai Hukum never got alone no move with a bilaki Taubi ang nakena uda bakila no mumosi Otangi batu ni kawara ko hele dayaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luveda rura tangini alina wakatinani Bura-burani alimaine to wakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda lumani Kimani ada mona lesun mai vale Tove rain pulatale Katikinam beka neto binaka meke to gusoti Vetawa singo esakani neto mulata Vamole sumaye vale Meotina rarawambo Venda to velomani Ulavo Lemboy ni salu ngo en sengani yali Kosui gundina niko dumai sirengu Aunanda karana voli medo bani woti Yala ngol kumate na kinayoti oti Numudala kede makilaw sana bosota Niko tangi serarawa mongay rai bichi oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambu ni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rai bulatale Wakati kinambeka neto vinaka meke itu usoti Metawa siyanggo isakani neto mulata Vamole sumaye vale
Oi bertona RFMF Dance Band o na radio bulan dua watar to mai veva kambaro te tukani weekenda na kapi vinaka ni moni tendai ne katini ka lima ni singa ni vola January ni taka ni tosa vinaka tiko na nomu ni singa ni kua na madhao ni kua na vulango matai tiko ni vula ni ambaki vongo ronondolu rua sanga vulu kawa wakanu ni vinaka ni tosa vinaka tiko ia wiketo i merikan dua na kana nraki na wani nraki sua so mbeka weekenda roni na kana wani nraki dha ia wani nraki sua e wakilai tiko e na vanua lebongo ndui tiko na wakatangintengende ni nraki sua e wakilai tiko ka kongonea na gai mai kena kuritu yani na kena mai keli tiko na wangavuka ni kambani na Alaska Airlines ka wakatanga kina na United Airlines au wasi tiko yani na madha saoti koya gai lako vata kena nraki dha ka tukuni ni kua na ngona saramatanga mai ndaru tiko kena na vebuka aki na kena vebuka aki tiko e tini na undolu na flights tini na undolu na flights senga ni madhala ndi andu timbeka na nomu itubutuba ni vebuka aki se mo ngande mbeka na ndona vanua ni kua se na lama ni vida na singa mayongo ko ngaya na vinaka menda sana buki reida toka mandangana non the app au ndo tuko na tiko yani na vikambani ni wangabuka kia dhera tiko ngo sartuk kia dhena kena app wakararota kitu bekenda kia wakao kilanio na wakarobuka tiko na vinaka mo na buki reida toka mandangana nomu app wakanditaka na ngauna sana ngai buka ndina kina na wangabuka mona lako kina na ena noa dona kena wakaritaki ngona noa na nungu ngone leo e lako ili dhaka i Dallas e na madhaunga ngo. Ka buka ena noa. Ia dodonu me buka ko ena vana ka loko ena e kawina noa. O te ake tau sami o ati ko e ani sangi tuku ni tale lako ani i vinaka ngona ngani o tinga sa reida tiko ko ena nona app ka ndua talangana kai vinaka kina ni sa o tinga era sa tax yani sa lako tiko ani na itukutuku ena tax ni ke waka e na ndaru tiko na ngauna i ko andono mo buka kina daru tiko ya se sa na toso tali tiko kina ndua tali na ngauna e ana vika era sa wako te tiko yani vika andani tukutuku era wako te tiko yani sena updates me roni da kila tiko kina ia o koe andono me buka na vana ka loko ngele buka toko e sa uti na tini e nambongi ia ana kara sange do da kabatiko na kambani ni wanka buka ngo ke waka e rekelani sa ndaro baka vida se sa toso baka vida na nomu buka ia e sa na roni solito ani biko ke waka ena waka tau tiko sa na vanua e sa soli ani na e rasoma na hotela mo na mode kina e so e rasomi ko ani waka i lavo so e ke waka e sanga soti ni vasare ame dona vanua me kuli tau tu kina ndrendre se ngai toso tali na ngona ni nomu buka na singa katarawa ke kai senga suti ni vaya e rasuli ani biko na isau ni waka e kabin beka se na katalau se na isau ni ke muka kane na ndoto dhoko na singa e watu ia ke tongai tikutingo na ngai na bongi wawaro tiko na nona lako nungu waneleo satu na moko sa lako mingo dona kiongo donungu meal voucher koea mili na kia na waka me suni kia na waka e kavitu ia koia e na vinaka menda na reida tiko nganda waka muri tiko waka malua waka vinaka na vebuka aki e na ngonongo e na vuku ni nraki suasua na ua ni nraki suasua ka mai daro tiko kina e tini na undolu na ngauna ni vuka 10,000 flight cancellation and kawini kua. Ko ngai au ni taka ni na numa vinaka tiko e an dan ngai vei tukutuku ni taka toka ani ke wakai sovira na weka da kila ni ra ndondonu beka mer na buka tiko ani na dona vanua ni kua sena loma ni vida na singa mayongo. Sivatongo na vai na walu na miniti tin dua talemanda na nondai tavi sera ni otina serangon da san rongo da talemandeani e vida na tukutuku karto kere tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me na mai waka lele tiko yani weekenda me na wase tiko yani ane kabi vinaka ni kua ko yani ngai sema tiko ngā mai ki na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai
Na nama kita litu ngā mai, se matu ngā mai na nonde wa sininga ona ni rongo mai wali ni songo, e na vi tukutuku e so, na vi kai so e waka i dhuritiko, waka mbimbi tungo be kenta tu e California. Ninge se matu ngā mai, o waka mbula tiko ani na sere kata rawango, na vi wanua ngau ni venga rabi tiko kina, waka mbimbi tiko be Nick Leoni Langi, waka nuni vinaka talitunga ni Viki Mundo, na singa ni waka dhangi na singa ni koa, Martin Luther King Jr., waka te lang kina Viki Mundo kedhe na JJ's Food Shack, waka mbimbi tiko be Mr. Apete Naitini. Ndombula vinaka mai San Rafael, Novato, Sacramento, Santa Rosa, waka nuni vinaka talitunga ni Viki Muni, ane kawini kua kauna via waka mbula talitunga Viki Mundo kedhe sarna dhaurabo na turanga ndo venga ravi tiko, onga saratiko waka levu na venga ravi, na Skytrade International, vinaka waka levu na venga ravi waka i dhuritiko. Radio Mbulando vata San Francisco, ngauna sa sivitonga na vai na dhiwa na miniti, ane kawitiko ni moniti, na ikatini ka lima ni singa ni Mbula January, ni Mbula vinaka. Sai ko alenga senga tiko ni madala ni sarui vosa tiko ga endelani loku yara na babaso ibeka kontanga ya taka nalenga
Warotaki man Regional Pacific Islander been Task easier to get Force started with and a QuickBooks. radio Mulundong Get at San 50% Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulundong at San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Nanti wasiningau na me makawa bakarita kitukania me erto bito koni tiko kina kartondo baka reita kamai roto baka rota katali tuka mai na Regional Pacific Islander Task Force ertondo kere tiko mai vida na ka me na mai kadi baki tiko yani and nanti wasiningau na vata and ve kabini moniti and a radio mbulando vata San Francisco ni kua e vida tiko na kai rato kerea mena mai baka sabui tiko yani o sei tiko yani ka mena rauni na baka bure baka sama tiko baka bimbi be kenda na itoke se be kenda na ngone ni biti kanda sama i baka i tiko na vanua libungo Amerika baka bimbi tiko ngo be kenda to i California and na buku ni kenda sama in dola tiko na Medical sa rawa ni nda baka leo fomu kede na Medical wa ronga tiko yani kan bakiro sanga bulu kadiwa lako dake i liu ndo senga ni rawa ni nda lore tiko and Medical se menda baka leo fomu en Medical me rawa ni kona li lore kina baka buni wai ya koyando na itukutuku ertungan reba me wasi tiko yani me rawa ni nda baka ungeti tiko kina nda lako yani nda laki baka leo fomu ke baka sembera tiko ni baka leo fomu en Medical rendre baka bimbi ke baka sembera tiko na pepa gono binaka muni ngole ni kina se mani balni bula dabanga ni bole ka kina balni wai se balni na balni bola ni buni wai yes na kelam bletike senga ni bakatu me viti menda laknga ni balni bula sartu ke kina senga ngoe so irna buni wai mantanga itunga na non rabanu ai rabinga rabitiko kina do tonga non rabani bola li lai rabinga rabitiko kina o tiani ke bakai kungan reba mo men bakai dori so na benga rabi bakana sele si sona kabaya si son bakana test na lab ya nage erto nagai tukuna talibiko na buno mo ngole talikina ya na watu ya na benga rabi ke koya se mani balimbula dabo ni bole ka kena se balni wai ni ngole ani sendo na ni redendo na medical building back ai bole ka tubi kumni ni ngole ani leki baka tataru kina ke baka senga ronio ni ngai bol nga mai ni bitar mai Auna roni nangai bebu ke talangani kina ke bakau ni via baka leo fomo e na buku ni Medical me rawa ninda lo reitiko kina baka buni wai senga ninda soma indona ka e andona roni ka indona soli binaka andona be baka longa taki lebu weekend na maitu e na bono libungo Amerika goe senga indola nga e na mbaki voongo rona undolu rua senga bulu kaba ando talangana kaya ando tukuna tukina na totoka se na vinaka ni bono libungo California manda na state of California. E waka rau takatu ia na Medical sa rau ninda waka leo fomu keda kina senda duru keda kina me rawa ni bukiana non dala koe aninda la kilora i waka buni wai. Ando talangana i tuku erto kere tuku mai mena mai waka mena mai o seituku ani e na kawini kua o ia na TB na TB test kere amoningai sema tuku mai ni do bakarorong tinga mai na radio bulan do bata na do na ngona leka ngo na lomni vida na mother o mai ngo e se na ruam beka na bula ke baka embalau sara e na baka dor tali tiko indo tali na nonda to health fair ministry Fijian health fair Fijian health ministry fair ni boso tiao Fijian health ministry fair na baka tiko i na ndona panua e ni Petaluma ke baka senga San Rafael se na Laksara ni Santa Rosa ndona panua ia ke tona ge baka data kani na panua na baka kina ka ngonongo e se bi bosa kita kitiko na uira kede na mata mai na vitambana ni mbula i so mer na ngole ani me rao nira laki venga rabi tiko e se mer li venga rabi weekend to baka tamba kin dua saranga na ngone to kei kanda to sama i baka tiko e na vono livongo California ko ia na Fijian health fair ministry ni nanama ki tu ngā mai na ke bakandita ki tu ani na vanua na bakaidurkina ke na singa na bakaidurkina ke na bakadadair na tiku kina o ira karau nira
bakan dikebikianda se mo na lurai se mena turi na TB test so talanga na bi bakarara mataki na bakai tiko bakan nuni tiko nirto na tiko talanga mai na hepatitis B arto rauni na binga rabi tiko na hepatitis B matai ni na to Fijian Health Fair Ministry bakai turi na baki saoti mai perluma kan lebu sar na ngoni to keli ra veani bola kan ni to ke de sengoni biti ke de ngole ani na singea era le tur ke de na non ra sen kiana dikebi na hepatitis B. Yando na kairto maru taka bakalebu. Ia, erando ngole talanga yani na bakalisi mai na tambana ni mbula iso me bakata ki arto mai na UCSF na buku ni cancer sen indu na matanggali cancer ka sa baka dinan takiongo ni totolo sartiko na ken tete o yana colon cancer sen na cancer ni wawa ka artundo kuto talengaya ni na wawa ka ndau baka na budi baka to na baluni meroni baka takile kila meroni da reida kanda bulida na bika so adu tu na nona wawa induan tamata tambuyani vatiko ya na norto sangati nga merto mai bebu ke weekenda na itoke na Regional Pacific Islander Task Force weke menina sembertiko nikila goerto bebu kitiko bakalebu weekenda na ngole mai na we matani tu so mai na was Pasifika kanda sama ibaki tiko Amerika ya rtono tambanango wengarabitiko na weekenda tu California kongonea o suretika meni moni sema tuk nga mai nando mai bakasabuitiko ani na beituko so na buku ni kani benga rabi tu na tambana so around in the ngoleani kina around in the buke kina tanga rabi kina se mani tiko na pepa se senga tiko na insurance se senga yo na utukuni tiko ningo na health insurance kongonea usuri tiko mani moni na ngoleani na bibo no so na balimbula so se na balni wai moni laki bakataronga se rawan yo ni bakalio fomu bakadaba and medical koya senga na pepa se tiko na pepa se raungani ni dhuru na medical. Ia sangai talituk nga mena dua talinga virtu na bakelisi mai na tambana nimbula sen county sen state benga rabitiko na medical sen bakale fomo member letter na medical kito sasanga takatalituk nga ngo mena dua na tiko yani na singa kana bakai dhuritiko kina na nonda to health fair Fijian Health Fair merawa ni na bibuke na bakalia fomo kasoma talingana bakatataru itu vekium ni na senga tiko ni se matata vekium ni bunga bekenda senga tu ni matata na vikavao ya kongo nendo binaka kina ni ngoleani na vi kavango kar sa mai biuta batar mai benga rabikina era dungia na tiko mai uira na vitambana so na mateni tu lebongo sena bono lebongo Amerika senga tiko ni so mikina ndonaka na nomni na ngoleani kina health fair ministry go Fijian Health Fair Ministry baka tamba kindo saranga member leti kenda to na ngoni ni viti kenda to na itoke kenda to samai baka tiko na bono lebongo Amerika koya usuri tika mni na nama kitu ngamai ke baka senga ni na baka iduri San Rafael and rere baka iduri baka Pedaluma ke baka senga na ndu baka na bono mai Santa Rosa and ngai baka data kitiko yani na tikini singa ke na Vanua and na baka iduri tiko kina na Health Fair Ministries and Fijian Health Fair. Ya, usangata lituk nga batana baki saoti uir na ngoleani dona kare laki vakataronga bakalebu na kena rawa ni ndikebi na mata kena mbati ke bakai rambe kan indua mai na tambana ni veda bombati mena tiko ni kina ko ya ke to sasanga sartu kina bango matua na mbakiongo mena tiko ya ni indua mai na tambana ni na buniwai ni mata ke na ndua na do na buniwai ni mbati se na veda bombati ke ana ka ke to sasanga takitiko bango matua na mbakiongo mena rona tiko talangani na mbaki saoti ar kalonga tatale kalonga te so na ngoleani na mbaki saoti karangan driver na kena lakindi kevin ang dalingandra beletania tiko kina indua ka do buniwai sartio ngani ken ni dalinga
ra kalungata ni rali lo kina ndike kina talingandra ene baki sauti senga ni dona kai ko soma kina koya usurit kamnini sema tinga mai kina radio bulan do bata baletangon na itukutuku bango na itukutuku endo mai wase tiko yani na nondo to bata batongo balete asranga na usutu dikena mai didi tiko na nondo to bata batongo na radio bulan do bata San Francisco membalete kenda tiko na ngoni to ke da sami baki tiko na banole bongo ke na vika e tu me rawa ninda buke kina anda sa lako mai da sami baki tiko senda sa ngole mai baka mata bubale menta mai baki tiko tunde senda se ngole nga mai baka ngande e tu na ka e rawa ninda baka nga taka rawa ninda buke kina sena na resources ka tutal nga na nondon ya na bika so e ndando matamboko tumbe ka kina se ndando ndindi vartu kina na sonangona senda le rongoda na ibaka sala ka senga nindina se senga ni venga niti ke na nontanga ngandre ko ya usurit kamani ni sema tinga mai kina radio bulan do vata San Francisco me ko tikanta vata tigo mai kanda vaka vina katiko kin Regional Pacific Islander Task Force na nondro to venga ravi mai toso tiko kina na venga ravi na nondro to vata vatongo ke na kena do vaka sabu tiko mai na vi tuku so menda mai vaka na numi tiko kina da vuke tiko kina da vaka rarama tiko kina ka vuke tiko na nondro venga ravi veira kanda mai venga ravi tiko kina mele rau talinga kina virtu mai viti se kina nonda to ndi mata vale nambula don tiki ni vola tambundu tali taka vakalevu ya ia me sangole mai me mai rawa nambula ia me rawa vakalevu sarai ya na usutu ni radio bulando vata San Francisco me koti kanda vata mai Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulando Vata San Francisco me koti kanda vata mai Isa mai sivitongo na vai na rusa nga vula ka ono no miniti ana kabibina ka ni mo niti and dai ne katin ka lima ni singa ni vula January mai tiko vuna nondo to programa ne kabini ko o te ami da ngutu bakalilai so ngono na mona liba ngo e baka endo vuturi tumbe ka se mbata litunga e senga na lenga o baka vina ka dito sa mai vese matirau tale ka sureti ka mani sivina lima na tini na miniti nonde wasininga ona ni dawe kalawa karatando veto ko ni tiko kina na JJ Food Shack. Ayan, 7:05 na miniti kiro may vei tal no tikina, kiro do may vei tal no tikina, sendo may venga ravitiko kina, o Mrs. Titilia naitini, sureti kamani ni seamatiko nga mai. Bula vinaka lo reini nga tivi, vinaka vakalivu na seamatiko mai na kavini kua, kavakatil nga kina ve makele sindriu. Happy New Year. Vakanui ni vinaka tika ni vikimani maramatau, vakatil nga kina ve Josie Waitanga. Nimbula vinaka Josie Waitanga, vinaka vakalivu na seamatiko mai na kavini kua o nitaka ni ndo bulan vinaka tiko mai Cuba tai levu isa toranga ke kimdona marama naita dombulan vinaka Happy New Year talangani ve kimdo wakatelanga kina ve marabu lingani bula vinaka tau wakanuni vinaka tiko ni ve kimni na kavini kua wakambula talitinga ve su Susana Nyukavu wakanuni vinaka ni ndona singa vinaka ve kimni na singa ni kua singa talanga ngula davitikino nika leoni langi ni bula vinaka au bia be wakana numi talitunga yani ke wakao ni sa tiko Rawangoi California ni vina katamu ni wakarota ki kamuni ki na buku ni dhaka na caregiving ke na matagali veivu ke tali so ka rau ni na wakatoro dhaka tikina na nomuni waka rau me mbaleta tiko na dhaka ninge ve tartarani ke Nick Leoni Langi and read and messenger tiko talanga ko na messenger na buku ni venga ravi na nona waka yado buli tiko weekend na ito kay na vuno livongo Amerika. Dombulan vinaka na JJ's Food Shack. Wakam bimbi tiko ve Mr. Pete na itini. Au nitaka ni dombulan vinaka tiko vinga na vuno ni sema tiko mekina na kavini kua. Mai verto na ndrekena Serenades ni sa sivitongo na vai na rusanga bula kawalu na miniti.
Davui kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga di toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan isipin na doon na tinaminiti eviti na may Singatu City. 7-5 na tinaminiti ena may Singamuniti Emerke. Na Davui kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. Ena buwan nga una na level so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na itibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gay wakay loka tabi okay ka na kauslo surua that me Gila ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pero sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota, e na dio mali ma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. E raw talaga nyo rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawasing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Esengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rao sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vatamay. And radio mbulando bata vida tingan na tukutuku ya daro tiko maya na nonde wa sininga na ni rongo may val ni Songo and e kabi na kanimoni tindenda ne katini kalima ni singa ni bulo January matenga ni tukutuku mateni tukutuku ngo ngandre bitunga me bakarite kyani be kemoni ke sara na tiko boliongo e California, bekem ni kete sarna tiko boliongo e California, go membaleta tiko ngana kena bakaiduri tiko na mataini buli, ane mbaki ngo ronandolu rusang bulkaba, and HCA Caregivers Module 1. HCA Caregivers Module 1, go na buli ni beba karutakia, membaleta tiko na bengarabi sena caregiving, bakaiduri tiko na bakarowa israngango ni karusang buli singa ni bulos January Santa Rosa. Wakarawai ni karusang buli singa ni bulo January bakaidurti ko Santa Rosa. And na mother rumengo na buli ni Module 2 Practical Caregiver. And na bakaidurti ko yani karusang buli kabitu ni singa ni bulo talangango January may Santa Rosa. Kaya na matailalay ningi bitartarani ke Nick Leonilangi and tiko talangay na messenger. Meu tokaruta katalamantangan ni tukutuko ya na buli ni beba karutaki kina bengarabi sen bengarabi ba caregiving and napakaiduriti ko matay ni module and napakaiduriti ko and napakaruway sarangango ni karusang buli singa and napakaiduriti ko may Santa Rosa otia ni otiro na madhawa sen na madhawa romengo ni bosotia na madhawa mayongo and napakaiduriti kina na module 2 practical caregiver and karusang bul kabitu ni singa ni bulo January kan napakaiduriti alito nga Santa Rosa kan ito ko matila line ni give tartarani kay Nick Leonilangi and Facebook Messenger kaya senga ni senga ni
tarai ko rawa na Facebook Messenger, rawa ni bola talanga mai, pitar taranga mai ki au, una puninda kua, sen Messenger, and Radio Bulandu Wata, me rawa ni ungai se mati ki mun rawe. Koia, kire mo ninge bi tuku ni takayani balata ni bebu ke saranga bakalebu na ken ninda sarawata tu endo na certificate na kila kai sa tiko rawa ni ber ninda ge lakuani li dakadaka e na buketa li tunga bakalebu na nonda dakadaka se na nonda bigarabi va caregiving ya mataini karuni tuku e adorati mai bekenda na kabi benaka ni moni tindai go me baleta tiko nga baleta tiko nga na wikem do na kento ni songa ni Buliwati and LDS Church College. Songa ni Buliwati and LDS Church College ngoi California na bakaiduri tiko na nonda to matai ni sota mbose bakakabi na bakaiduri tiko na bakaruai na bakarumbuka na ikarusang bulka ono ni singa ni bolo January bakaiduri tiko na nondro tiko na saumbuli na yao na vitu diwan dua vitu 43rd Avenue Sacramento 7917 43rd Avenue Sacramento nondro itiko na saumbuli na yao tiko na vitu na kaloko na bakakabi o tiasangai dan sangai bakaidur na mbose ka kerei mo ninge bei tukutuku ni takatokayani ni bei surretiani mendongoleani bakaleo levu dala ki sota e sobe kendangonda se sota sartunga me kornivuli ya binaka mendali sota ani ninda sembula tiko se vadava keni tukutuku matai lalai ron yu ninge bei tartarani ki serambal nanga sau se o selina saumbuli na yau au yanga bida na tukutuku ya adoro tiko mai melewena tiko ani na nonde wasininga na ni rongo mai bal ni songo ene kabi binaka ni moni tendendai au sureti kemni se mani songo dava do sana buda tiko sa do mbeka sa tau ya burawa ka tiko na nomundo ituba e na buku ni sasanga mbeka ni veibuke se komuni lavo se davanga nomundo sasanga tiko na usutu ni nomundo i songo goindo na ngoni sale rauni na veibuke tiko ni kina na Radio Bulandu Wata na mai kadhiva ki wali tiko yani e na nonde wasiningo na wata na vea kavi kadhiva ki tiko wakarua senga niuni na soma tiko kina indona kani wakotanga mai viau unabuninda kua se o tali matakimbau se rau talanga ni biutanga mai ken Radio Bulandu Wata na nonda to Messenger menange me kadhiva ki tiko yani na nonda to wata na Radio Bulandu Wata San Francisco me koti kenda wata tiko mai. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a Radio Bulandu Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Pai botongo e tini ka vitu na miniti me lima na kaloko na nonda to iwasiningo na batongo na kabini moni tendendai ka tini ka lima ni singa ni bolo January dona kana bakila tiko ni mbata ina sanango ka baka bimbiti ko mai na tokalau ke Amerika sen mai na East Coast e baka bakila isartunga kina baka lebu na mbata ke na au senga ni kila erambula tu baka dava e na bi singa na bi ambaki na nonra tu mai ene sa Amerika ya na buku ni na kena wakatangi ni raki erando lakuduru tu na ngone kata sivi sartu na ngone ni mbata e sambo ndua tani saranga na mbata e rawakila ando na banua ya ungai orongo de tiko na mataka ni kua ni sa ralak saranga ni ira sarali volleyball ralak na stoa sarali volleyball rawakala la saranga mai na kobate na bata na vilam ni stoa so e na non rasa kota mersali babaro te kirtum baleta na raki rawakila tiko mai na dobulada kena lutu na uda de bata, kena lubu na banua so, watu ya ni lutu na uda de bata sa vanga e wakatawa taka ke de sarangana i tostoso na ngoni sala e waka domambula tale ninda saraba tuiani. Ya, weke tau e sanango e California, tukuni tunga ya ke tau wakila sartonga na udambi, na lomani vida na lomani singa rua sawoti na moni madha singe woti ngango wakila sartunga kina na udambi ya e tukuni nikua e totoka sartunan raki ke to tukuni tali tunga mai ra tukuna tiku mai na andau irnandau nin raki ni mataka e rauni tona wakila tali tiku kina na uda ya totoka tunga nan raki California senga na lenga se vadava sabotunga itini ka 5 na miniti me 5 na kaloko 7 na 5 na tini na miniti nonde wasiningo na vata ke Mrs. Titilia na tini na itala noa se na viva ka salataki membaleta tiko na nonda thawi kalawa tiko na visinga ni na nama ki tiko mai da vaka vinu vina ka tiko kina JJ's Food
Food Shack. E na non rato vi to koni ka rawa ni ndo mai rongo di tuko ni kina na non de wa siningono vata ni dawi kalawa e na vea kavi ni moniti. To mani tiko na ndo waka rongo sere na kavi vinaka ni moniti ndendai e na sere katarawango au na vea wakambula tiko ani vi kimdu kethen sema tiko mai. E na vea no e sondo sema tiko mai kina e na kavi ni kua mbula vinaka mai kuliviti waka nui ni vinaka tiko ani vi kimunrau mai San Rafael au nutaka ni a tekavu vinaka na mbaki ungo happy new year wakatelanga kina vi turanga anu la veti mbali suva ke kemdo ke sarna sema tiko ngori mai Wagga New South Wales ke na vivo no tale so e na vuku ni venga ravi wakaiduri tiko kina na neck ko e na donango na e na sivina ono na tini na miniti ndana ngai rongo i tala no tiko kina verto na venga ravi tiko mai Australia wakambula tale tingani ve chona o vini nimbula vinaka chona wakanuni vinaka tiko ani ve kiomani ni sema tiko mbeka mai ve na kavini kua ve wakambula tale tingani ve Lorraine nga TV ndombula vinaka wakambula tale tingani ve Makele Sindriu happy new year senga talani ngola davitikina Josie Waitaga nimbula vinaka Josie Waitanga mai Cuba tailevu senga talani ngola davitikina o maravu lingani nimbula vinaka maravu mbula vinaka su wakanuni vinaka tiko ani en nomoni tiko ngori San Rafael si Petaluma onu itaka ni nimbula vinaka tiko ni nandua na madha vinaka vekenda to na madha ngo yese mani vadha ndo wakanga ndo tukunanga na ndo na tavalengue na itosongo isavanga ya kanga ni mindset sono ngona ndayana mai na mataka wakame ndo vuturitu mbimbi tu na yango nangai wakasa mataka mandangana veka ke ditu mentana karava na singo ya e wakame ndo sabi enri tutu binganda sa pupulo tunga menda sa kue sartonga ya sono singa vatu ya se vadava ya konga ya kanga ni mindset. Tell yourself, I need to get up. Ito na kami ng garavi na singa ni Kua. Kung ando to no Sylvester Stallone, as long as you're still breathing, your story isn't over. First things first, on the really, practice and let the whole world feel it. Let 'em feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You want a bad bitch like this? Drop it low and pick it up just like this.
to sanga yadamay na Skytrade International. Ito mo sarang may langana, si wati may marabi ka kau manengangi kinanomu mata di vale. Yung goro na nulo to bingarabi na Skytrade International may Camden, California. Kinaway State Taliso. Na chase pack, $5,000. Pull pack, $100. Semangiti pack, $500. Tingin sarang na vika o vinakasa na dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi na valawa ka na vika taliso. Sa nga nisaw manika na lagi talavyani. Winter tarasaraw ko kinanabo ni talibone na diwan do ono, ruwa walo diwa bitu sa iba diwa walo. Waya na diwan do ono, ruwa walo diwa bitu sa iba diwa walo. Membaleta na namupada. Era to sanga yadomay na Skytrade International. Dapat kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende ni kanabi talonoteki se usay ena matanalebu. Ulutanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romovan ni 7 na 2 na tinaminiti eviti na may Singatu City. 7 na 5 na tinaminiti ena may Singamuniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romovan dundunga and radio bulanduma to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tabiok na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karito asa wadha badina na kani kana kay tigo talanga na nondo specials and the lomo ni mga dawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Sa nga ningay may tigibong abi raw na turang ang baliruang ko na bewa kanike na beileledinin ra. Waka turang yung may bakatag James Doughty. Raw sama ni maingele ruwa-ruwa talengakin. Namakamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla. 7 na tinikaruan na 10 miniti eviti na may singlutulebu. 7 na na 10 miniti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningaw na evito kunikin na Divine Group of Companies. Rongoda and a radio bulandova ta San Francisco may kauti kanda vatamay. Kendram ka kanang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nanamagimay kina programo warotaki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bimaman yun na kabinibuko lulu kay Camden, California, bimaman nindu na singilebu ni Lotulebu kay Camden, Viti, and a radio bulando mata San Francisco, may kauti kanda batamay. Doyan ro bina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa ve. Yanra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ana radio bulan do vata na ngona sa 5 dono na kaloko sereti kamani 7 na 5 na 10 na miniti and then sema tiko ni kina senta na ronga da tiko kina na nondi wasini ngona wakarota kinda ronga di tiko na be kavi ni moniti na nonda ngona ni dawi kala wa ke Mrs. Titilia Naitini au sereti kamani ni sema tika mai kina kanda ba kavine be na katiko kina verton na matapu vale na JJ's Food Shack and non reto bengarabi non reto be tokoni karao nindo me rongo dito ko kina na dawi kalawa and non de wasiningo na and be kabini moniti be kamani na dalata na be programo iso ka ni be rongo da talenga ni be bakamurio ni ge be rongo da tu and no muningo na ni ngalala kina o sereti kamani ni ge sikoba ya ni na nito YouTube channel and radio bulando vata YouTube
ke wakau ni subscribe kina, rao ni unina gai reida kina na we poroka ramu ke de sara na we tala noa so, o na bulangi rando mai wakai tawi talitunga na non de wasini gono wata ene kavi ni ena we kavi ena dom beauty ko yani se sa mbiu ati ani ena non de to YouTube channel. O yana Radio Bulandu wata YouTube kere ni gai subscribe kina. Ia vi kamni na senge sema wo mai se ni senge reida wo na Radio Bulandu wata kali undina no waka vinvinaka kani marau ni oni sa ni to sa mai vese matirawa ia ke waka sembera ni oni like and share and follow our page kera waka mbimbi kera ni oni nge waka dhoro toka na vebu ke sartiko waka lebu dona like dona share mure ke to mai o follow us e vebu ke sar waka lebu na ngonongo sa bitu sangabulu na undolu waka tiko na leo ni matabu wale ni Radio Bulandu wata ka sa ka lebu ndina na waka vinvinaka ka rawa ni na mai buke tiko na bingarabi na nondo to tambanongo se na nondo to wata na Radio Bulandu wata San Francisco. Kiritinga ninge wase tok ngayani na nondo to wata. Sere katarabongo ninda se warakatiko na nondo iwasininga una ni labu kalawa ne kavini kua. Obia bakambula tiko ani kina vekem do Kevin sema tiko mai bakambimbi vekem do na matapu vale na tuile vuka o vakambo tarto sema tiko beka mai Seattle ene kavini kua au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko Happy New Year au ni taka ni rombula vinaka tiko nangase ngelo lama tu yani virau vakambula talitinga ve marama na itambula vinaka Karleni Mulia Deva vakanuni vinaka tiko ani vekem do ene kavini kua bula vinaka Michael Viti vakanuni vinaka talitinga yani vakakina ve ilaveti mbali suba waka nuni binaka ka usana na makitiko na nondo tona betala noa and kabini kua sivina ono na tini na miniti veke to kene balea sivina ndua kento vi sibitiko na lima na yawa sivina ndua na tini na miniti veke mundo mai Australia wakambula talitingani ve chona o vini ni mbula vinaka Lorraine nga TV ke makele sindriu wakatelanga kena vi Susana New Kavu ke kemdo ke na sema tiko ngori na vivo no sondo sema tiko me kena vinaka wakalevo na sema tiko mai so beka rendo sema mai ka senga tiko ni ondo reda rawa na edamuni yo sa wakambula tiko ane veke muni na kavi vinaka ni kua wakanui ni nandona madha vinaka ni vitavi na madhango dia ngani nda wakilatiko na nraki susua na nraki tanimbula na vivo no eso ia senga na lenga toso ngana toso se vadava No
Erto sangga yadamay na Skytrade International. Ito sa nga may langana, si wati may marabi ka kau manengangi kinandaw mo mata di bale. Yung goro na nuro to bingarabi na Skytrade International ay Kemadawa, California. Kinabay State Taliso. Na chase pack, $5,000. Bolo pack, $100. Semangiti pack, $500. Dinya sarang na bika o vinakasa. Dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na sudo kinagi. Na valawa ka na bika taliso. Sa nga nisaw manika na lagi taladiyani. Winter saranggo kinanaba di talibone na diwan doono. Ruwa walo diwa bitu saiba diwa walo. Waya na diwan doono. Ruwa walo diwa bitu saiba diwa walo. Membaleta na namukoda. Era to sangga yadomay na Skytrade International. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubekenda na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sa ngusoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u Rendre na to beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Raw sara, wetartar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1-1-1 merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli na kinagona to tolong tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221-1-1-1 Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero puko ni oso pakadada ka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki. May veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu banua. Rode na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalos e tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karito asa wadha badina na kani kana kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Damoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kinabi talonota ki se usay na matanalevo. Ulu tanga di tosa kiliw. May ibayong giti kan daw velabeti. Romodan di 7-2 na tinaminiti biti na may Singatu City, 7-5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulando mata San Francisco may kauti kanda batamay.
Nadhabui Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. And a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. And a radio Bulan Dumata, San Francisco. Ana radio bulan dua vata sampai sivatongona 5 na tini kavana meniti. Vakambula tiko ane veke menina sengai sema vau tiko mai kena ndua tali na nonde wasininga ona vata ene kavini kua. Kono via vakambula tali tinga ve Mrs. Titilia Naitini. Sa otingo e vida na madhawa ke ronge mai veito mani tali tiko ani. Dina ngani ndarongo da talanga ndua na toka rua ni porokaramu ni rovi talno na madhau sauti ia au atukuna tiko ani ni na madhau ngo sananga me tomani tali tiko na sotale na kavo so tale na itala no vo na tukutuku vo na nonda i wasininga ona ni dhawi kalao ni mbula vinaka Mrs. Naitini. Yeah, ni mbula vinaka una and Happy New Year. Dina saranga Happy New Year, Happy New Year. Wakanga min dua tiku mai viti dua tiku Amerika na ni ronga mai vital no tingo ni ronga mai waka Happy New Year tali tingango. Isa sa davam back na itala no mai sanangori o kala ni donango na oso na singa ni sudu na wakatawase ni kua to mai wakela tiko to maru taka tiko na singa tiko ni wakadangi ni Martin Luther King Jr. Holiday here. O kere ni waka bula mantanga bir na sema tiko mai ne kavini kua ni bernenge tomani tiko andandro vital noa. Mbula vinaka na viokani ni warong tiko mai na bonua da mga na sei burubura watala kina veke muni mai viti kero mai vengo taka valele ke una nangoni ni mali ni singsuda patawase me dabang tang na vir na tamatapu vale Yo wabi nakatiko ni au ni takatiko ni kemuni mbula vinakatiko kemuni kerando warong tiko mai sama idhawa ni ndona embaki sanda tolo ko talmengo ndona embaki bo 2024 kau wakanuinu tiko ni ndona embaki vinaka na bika kene nda sala lau tumba kina nda kila tiko na embaki sanda lau tunu nda New Year's resolution yo kanang kai pakai dor na lawan tu mana tu esan kai pato sartonga weekend na tana pamuria toka sentana rani willing to actually take an action and do it Dina todo ko yana sini sudu na wakatawase o kelani levu na onga ni matapu vale levu na onga ni asana na tikina na lotu da sangai Dange dange wakasama takatoka e sambu ndu ntina nakana oso sinimbula e sona ndu tuku ngavio ngone lewa ma e sona kango ikorani tuku kina ikorani tuku ni kuna sinren lako kina you can say no to some of these things Iya. Yo wakada mando ke mundo lewu talangano mundo oso Bekito na ni wakani rtutingo e wana lubikirau irnangwani saralevu na makumbikirau Ertole tiko na makumbikirau lima tiko na makumbikirau Mengai da kati mangone singsu nda sakela sartanga na levu ni lawa ndana bangataka mai na nondra kanilo lama gifts ya sa vikito na bekingo kakito vai na kati ko nierto santore nga menongan sarlelevu san rani bitong menonra wish list nga berto ya kita orang boleh ngain dua terus bayang kero namba king baki saoti saat kuningan ni berto na lubi kero na boleh na gifts berto na ngwan erto na rona pepe roch ni to pepe ya sarut kero sarngaya wat kerto segelak bo may bitya first Christmas ya Ito sa tiga sangan yung kito na matabu vale sangelak na extended family sangelak na friends kani kirna dilu vendra beba kani sa may tunggo na rabuno levu leveira sang nila tiko erna rekana bakana tamara si tinara si don bakana tokan se tukan se tavinda ko ngon kim anto soto bata ketunga sandale itu mensali parents tu sinda tumbu tu veira dina quite an expensive task we can care yan o kai tiko una kala endana rauni viso takai sona ka baletana non the expenses dom tanga na Christmas tree yeah I have a Christmas tree
Au ndredi tingo baleta ni wa kasama takan dono go tokani ro dona ngona balabu ro seng ni vakaluveni o tia sange mai dona luven rau me sai ambaki vitu na ambaki walu na ambaki ngo na mengo me sai ambaki walu kina o tia sa tuku no koe o ia na Christmas tree o sa tuku no be tuku no koe be non ruta na Christmas tree we have to have a Christmas tree o wasarngo i baleta. Yeah. O ia undo we va Christmas tree nga baleta ni riribinaka. Tuku no koe. Seanga sa na dhakango na Christmas tree baleta ni rosa valuveni baleta me na gai tumbo dhaki tikungo na luven rau me sa na waka me non rto family tradition tiko ia rto uku takawata na Christmas tree na ve kava ia. Ia ndandu tungo na it's quite expensive. O ia sa takanambaki sa o tiuna 2023 Christmas Claro, que do tonga do bola nga bango na sing sutu. Se me san December san te boli na kanilo lama. Kanilo lama. Au sa boka buli veu tiko mondo marorena nongu komne na kani packing skede maroroye. Christmas tree baking go sanga le na kamen na Christmas tree ndona box ata tukina. Sang dek mai au sanga sanga mo bangarai bena honoro tukina kona kani decorations o sangai batingo senga ono gali buli sarna me mado sarna ni singsudo da sakela ni san mado ya ni singsudo na ka ket sa lutu sombo gor saranga o sangai da cabo sangai lak to bola tongo bikito na right age o redo mango na kona ka 75% ke na ya ni singsudo sangai buli tuge ona mado sarna ni singsudo gali boli me na presence na suite nakabali sabi ba kabali ba kadam sarang nunggu musti ke nunggu budget dona vakasamantina ya sa ke kami nge wahra kami sa bo sarto nga vida na singa ni sudu gele boli na ge rede kantina ni sana sombe kana kai sana yaldi sana senga ni ona reida ya na libuni na store tunggo ke na libuni ai raboli takatu ko nga ya sana ya saranga na bitsa ul kalima na pasente na discount na ke na sale tu vakasama tak dona embakia dona sing na baka me Christmas Eve o sange kiro sange la na libangar Christmas tree baleta ngone ani baka me ngai tumbu koso tunga na bimbu kume daka na binaki me na mai daka ibal na basinga lebu ni singa ni sudu gele bangare mai dona Christmas tree dona go kona Christmas tree do ya ronan rau baka dada tu kiro bolia na singa ya rosa bul kalima nganan dol na kene sau tamani Christmas tree lebu ngai sa tukina na dina lebu na sa Christmas tree good size sa riribina katu rosa bul kalima nan dol ke baka dona kai moni na numati ko manan ni robital nongo me sa bola kana singini sudu ni geli boli dina nga ni to singi baka nanda ko yang ngo na singini sudu but good point but ya elibuna ondo la na right do na tanos to binaka plan ana ngona pa right like Walgreens la rede que ne levo na cabe na dara ninguém bolio come marro itu dina awetia sanga mai causa da cabe na bengo o samango io sanga bol me no containers marro naka Dollar Tree sanga mai tau que na cani decorations o sa ya esto na kanga me dara na pala tono da budget dina da mai tu ina bonoli bongo we have the money to spend ni the cabin of the Christmas tree in the boli non kanilo la mo irna lubenda irna makumbunda irna bekanta ia sala batal tonga kenel matu ni nonta tu tokana nonta bang tekilabo dina saranga endo na kaya uruni kaya ninda buli da talenga bakale una nonda mi binga rabitu berango verana tambanga ni ke baka mentangi daka toko mando sando no maka sona panua meu daka kina me sando no maka toka ni na Thanksgiving na singani sudu ya sana tukun seranga lako na garage se lako na storage liko mai na container rasa tau tuki na ngona na uku kuni singani sudu mai na vida sanga bulu na mbaki rabaka yang takatu na veya mbaki na Christmas tree na veya mbaki vasar tunga ya endo na enda buli da kina so you don't have to spend
spend money and we can tutumbe nga so nangonan tutundu baka sambu-sambu toka maybe ang baki nga to buli na kabo wati nga ya birte kilebi batu ya Iya. Na yang honesto na ka una binaka quando may buli de ver na ver mbeka na ngasi maka the elders era tumbo Amerika non ra enta buli non ra maroro ika Dina. na non ra storage se non ra garage ratu boxes na ratu ya na storage containers niya ya este rambi to mena vidna mbaki kala don kabina ka tono ra buli ta me tono buli ta na maroro ika Dina. Nganggo na balata niyo well release hotel ti kono baksawa ti okay la ni do okay la do bisa kembak do ngone ang balata na housing do ra bisa talaki na and house ya talanga ono ay do taraba kali weekend to na ito ke si nangoni viti sino kento nga kenda ken na no pangkarabale na housing awa tuntal tinga balile uno rongo nam do tunti medsando na wono me bakana Chinatown sambi weekend na kay Pacific may San Francisco San Francisco iyo tal nga do na kao na pinakatik mo pareta ka ni sa tiunga na mbaki weekend ako mo may merik man do klati ko na matay ni manta na mata wa daw so mikin na rende daw so ina iya do na kaya men na Pakasal tagtingan we na kanta we sangela ko butik ma kelas ali usar pa green kantik ma sarla ko minggo na vale ndora kana housing beka kuni dal non da someti ko non da rent batan ka kuni la ko da eviction notice what ke vai kona na non da giwa non garon rona kaya paten ka vali na non da tigo ke dimbi to have access to housing what can karuan na Malaysia ni driver's license. Dina todo ko gay rongo da sartok nga nimbongi do na vital no kito abakai dor tiko na bongi go kito le do tok vida tiko na viwatini vakami kema mitamba bata tu ye ni kema mi ndambe bate asa vital no taki ngona ngana toso na kangani toso na dabsoti saya do tiko dabsoti roni tu vivu kikina na bikaba ya gendo na kangi ko daki ngona mai nambongi na rent iliu asenga nindo vaka asenga nindo lako na nomo credit na nomu rent ke baka ngai ko boli vale o toke na dona vale ya ngani ko ke baka ber nomu susomi na nomu isoni vale na ngai roni affecta kana nomu credit na nomu susomi vinaka yang go na rent talenga ke baka ko somi vale mo rent ya talenga na lako na nomu credit it'll reflect on your credit dona kami na numa tiko ya bimbi tiko na non the credit rona dona mengani tiko bat ke na do biang go ro tiko bolingo ibali bida na bula ro green card mai ya otiasa ya do mai nangono go mero sa vangara vale sa ro livangara sa ro likunendo na non ro 2-bedroom apartment ya sa vango na nga yang gai baka mo wala ka tali umati ni uto ni ureda na levo ni nakailava ki mai beirau na non rau deposit baleta ngona nga ni sember ni ro na non ro credit ni ro sengela nga mai sember ni maintende senga ni levo non ro boli ro semeti ko boli ngai vale koya dona kambimbi ana credit kala na dia na ro ni ndo mbaka na singa ki rongai mai ndo tal ni ro programo me ki ro nangai baka matai la leta ka ni na vika ke de ro ni nda kaba member leta non the credit me tarai da ke kina na da menda nanganga ro ni kina da ro ni na baka lenga non the credit ya don ulu tanga binaka ro ni ki ro nang ro ni doronge me vital no tal kina nan don singa because it's a broad topic iya binaka tanga mom tala non tor vital no ni ko yani bakan ko estonakan nanana mekitikina pambi ayo bitong na kan gorong tin ko sarang kay lang mengko pa green card na benakatik mustai bir me tapasal tekir benakatoka non tabu ya bakatalaki na uno kila may viti madam mengko salte ko na buli iya madam mengko salte ko na buli iket talbek nga madam talang ko salte ko talang na buli iya etsara utar berto vale sa vada ndo nirelele butok na ngone baka da mindo ndo mbek na takamantin do na kati merani bebu ke na soniaya sa ke ni durduru ya mai ndo na karuango ya senga sa sambu bebu ke sarangan ronan dola solimai
Ngo sa voli ke tu non reani voli na non re uniform sa botunga ngo na li voli. O bangu isa sanga indo na tuku rongo vinaka. Baleta ni ukila ni vida namba kia so limene lavo. Langa mai Iya. lak sarai. Iya. Sini Iyo. Mm-mm. kina. Mm. Koya virto mai Iya. viti eh. Iya una vinaka ni ko baka taru kelati nga klawe pera santi ko makai mer kelati ko ni ko ndara singa bimbi and MLK Day, maybe you have addressed that early today. Martin Luther King Day, Ubena katanga men daru vi talano kinapagalinlay, baleta, balit kenda balat ano na besa mata tinga vi kenda na ngoni vite sa na may tikuwaling Amerika, au klavi talana barong ting may ni sa ating makao may Islandi, sa may Australia, sa may England, sa may vital na sa ibura-bura, may taon daw kibiti, men the kalatel tinga na bimbi ni singango, it has relevance to us. We can build no myself can na migrants. Dina todo. Iya, au warong at takbalele ni ko na view one of the clan. The view is my program, but I always watch a lot. Ibital no to kina. Bital no texar chunga baleta na Martin Luther Day. Bimbi baleta ni reflect na principles ni racial equality. Adam una. Artistic madana no mo history no sa ating mga Amerika. Adam na famous speech of Martin Luther King. What does it start off with? I have a dream. I have a dream. Baleta ni I have a dream indeed. Yes. Ya ko na famous speech ko transform ta kinabura. Dina. Martin Luther King Vikim niya na parang tikumay, datala ka orang utang rito bitano taktang na view na matakani ko. Di ba ka erabia song at makakuni na Black History Pagabuli rimba kay korni buli makuni libo na kay kila. Sarto na pen la matakani ko na kay tuniti ko. O upi tunto mango ko. Ana si tao ni rabitan no tak na history kina bunong Amerika. Me kuni bitan no tak na bika me balitir na tamatololo sir na African Americans. Merawa setani iyo. On rabia segregated. It's part of history of this great country. Totoo kanin daray to kaya ng bulan ni Martin Luther King na bika abala may to yung kina civil rights movement in America. Kaya tawag kina na 1964 kaya may kina Civil Rights Act. Magandari kina Civil Rights Act. Nala panganay reflect sa nga na principles of racial equality. Ya indua wat kena karuwa sangay 1965 sangay may bando ni nga kina na Voting Rights Act 1960 sangay ron ni winding din yo ira. Yan na so nalawa ya tak tumeliu sinram tang na Civil Rights Act ya bango segregation Iko tamatololo iko sinrani durmay na pali kanango se ke tik nga na puno ni tikani kinay. Sinrani bonto ng basi Yeah, bonto ng basi. Maybe so kaya through this trend this leader American leader Martin Luther King. So nakambitang may konta sa enjoy tagtuken dango baka talaga kinabikenda kay libro-bura. Tinutudo ko. Famous quote indoli mo nango indoli ko tikay na awala tikay na puno indoli ko tikay na Levo naman the Constitution, Kila, may iba na civil rights movement, may iba rin iban doon na segregation ended, may wati kinatalangan noon tapa wakadwin-dwit taki anabono di takavaka, Kila doon to na employment discrimination on the basis of race, color, taliw talaga na Constitution iba matinto, enatiko kina na clause mo, nonda din ko mikiran tamata nonda dono kede that no will be discriminated on the basis of race, color, religion or sex. Kaya kwento may maro ta kinango unay Di na todo ko. Di na saraya. Nonda dono nonda civil rights of Canada. So tamata bula-bula sa tamata lolo sa Pacific Islander so kay and the toto patikin tibike. Dina sarang giva gay kasama na vida na singa sauti. Au waseti ko bironong ngonele
Ninta gay sara menta sara news nangunanggon ta bakarongo ta toka na news na baka mainstream media na channels na CNN na bakatan laki na ABC na CNBC na CBS Iya. o ira kita ko ninta gay reya ni bango sa lebu eba kai sa sinra ni ko kaya o ira nga nakabula-bula ira taka tu ya so ira nga nakabula-bula ira turtu ni tutu ni value taki sa senga bakatal man tanga kin orto na value taki sa tinga may na ando na singa kati kundo na interview may na White House Onge reya ni bango erto lolo ke erto kaya African American kaya America lolo todo ko orto ke de natuda ke tu ya karto interview takitiko batikerto na nona ibuke sambu toto kandina ninda baksaraba belete ni ke senga siang kenda siang ni mai maro takatu na ngalala inda mai maro takatunggo karau ninda lagu tu mikina na matani tu lebongo Amerika bakatan laki na bikim ni mai na bese buru tali sombele to Amerika bakame na boso baka sama takatongo bakame tamanda na kena babiti bakatu na biken biken Iya. itu iyo na buru todo ngera itu mekina ni ado na bibisau isanango ngai lako sombuyan ngin ronro sombuyan kina bi matani tu tali so Ana kain bimbi kina na singa ni kua ko kiro may bital no takatiko ni kinanggo deso mbaka senga ni ratura rauti ko na bimbi ni singa ni kua ke naturanga kamay baka na numiti ko na singa ni kua go na nona tatanro ko ngai sang kani it's baka ndo badir lola matubio ni ndo baka samataka ni lebu beiran na beliu taki beiran na turanga na maramarongo na nonra tatandra na nonra sasanga ngai ndo mai bakabutukana ni rasa ngole sarla koyani sarambiuta na buru-burunggo sarla koyani sandage mai maro takatunggo na bika era tatandra rasa sanga takamai era vala takamai Iyo uno pokok memang tak ngonan ngoni dorbitan lo takani kua and you I didn't plan to actually start our session again on today Martin Luther King Day iya me pakangani mai singani kua binak talno takin mendaru mentona dili talam ngo na bi program balata na dorna to mana chuna do kala me ban ken talngai we ken to mai bit to kila endona ngono bala to sa sana tartik mai meles talina na tabal tartik na democracy bitie me ba talina na biluta ke indua e biluta ke binaka we know that we had been run by a militant government for the last 16 years sandawa nyotitin ko nambak sa may bisaw. Kaya una klay o ya una nongguti ko may biti yo sa to men National Council of Women ele na ngone ke mituta ka ele na issues wango na kambali tikenda na stona issues ko rani bakalengay kenda watak ko non do na bibandu ditaki ko may naturang ngon ta may rot ke tungo ibura na baleta na Civil Rights Act Iyo, weekend to may biti una, o mandangan kung kaila ko may ke, nung may reyda na bikar da ka may matalolo tuta ka may rarani voluta ke na vivanto ditaki. Wako kote ke ona nito sangati ko may benda kaya ba katiko ani senta advocate katiko na visa me ko-live na matinto di sa pagkato menon tabonuan na tin ko na bagsawati ya sa may rawango. Tal nga una, on that note, nakatamo na karistaki, libutal nga wir ng tangan nibit sa tikunggo tikunggo, nando na buru-buru, ko ay sultubi kanta nga lalamin ta boss, Tina. Nagay do tala na kauna, do na koto, kilani, o na biwasi tala, do tulibang ko, kila, kaya koreda tundo na kaya zalatu, o ngay sini bossa, you know, I think you are never gonna sleep when you think about it later on, that you were in a position to act and make some changes, and yet you were silent. So I'm actually asking, ukirikir na ngwanengo, young people, orang biti, ratiko, kaya tiko sa nakanda rin tutaka, me the advocate, me balato ng dapuno biti, kala ona kirikim, it's time for you to speak up because you're in a country where you have that freedom, Kami pang doon tagmen ng dapuno biti, o kailangan lakot yung menavisi ko sa ramay, turik-turik liberto na tambani matinto may biti. We to be more aggressive, peaceful, but
make our voices to be heard. Lete weekend tu liu nakas dari tunga sa nagai ngalu tu Dena. da sin natiko Tunggu vosa tu ena banua senga soti nina rau nina duana betiana na vakan betiana na banua tunggu vosa tiko kina tunggu vosa tiko kina Iya. Ko ngana ko na signi ko ngana una bole dombole uti na nombole torangan ko but kina this is what they can do para ko may mermay ko may bang bombulay mermay da kabike sar may baltak na tondon visto na lao wekin to talang ni tu kike to sar sarab tu en liu na kaya ka may bit ta ka may biti ndon may bisaw endon endarani bala ta kay nike renda na ngusun reti kay norna wekan for our people in the so in the right position siendo na puno cuando na raw ni na bibo ketika ni kinay menestan wala nga una man Martin Luther King Day do tala na karan do ka wike merdo wan no makina na sing ni ko na sing tala nga itu ni wango today is a national day of service ke baka weekend liu na ngona kla and the sinren do volunteer. I will encourage a lot of our young people to please go and volunteer. Volunteer na food bank. Kunin da tiku batanga ba kay bitye. Sunra yan itumba. Lako yan na punor tikin na dike kay. That's a way on dore. That's the quickest way to learn. You mingle with other ethnic groups, other races. What the traveling and dalako na nakata kyan dalako. So today is also that day. It's a national day of service. Aron na to na local food bank. Still mga na elderly. Yeah. El toke sa nom do vale sa don baka na facility non na gasi ti kono mesen vale. Aron libu to kina. Ya talanga nakay bakon do wano mikina na sting ni ko na. Martin Luther King Day. Totoka. Koe ana, ke roni taka ni na soli waka sama tiko e ani beba kongeti tiko na wika so ke rondo mai vital no tiko kina and non de wasini ngono batongo na da wika lawa waka binibina ka tiko kina JJ's Food Shack ke Mrs. Titilia Naitini dua kando waka itawi waka lewe na tutaki ni dondono ni tamata tambuiani koe a tamata kedenga leo tangane turanga marama loa se bula ko roni kai kina ni ngoindon na marama e ndo tutaka na beka kedenga e rawa ni dondono me tutaki wako vinivina katiko wakalewe Mrs. Titilia Naitini na vital noe na kavini kua ia sa wakadhavan beaka na tuba e na mbaki ongo ruana ondolu rua sanga vulu kava Ia una the personal tiko na the personal goals Kero vital na tanga vea na batikina luvengo na no kero na lotu o basarang go viko penis nanun to kanang bengo au kanga detu kuno mayo o tal wari melele na no wari less worship more worry less worship more Ya sa au kila sana komunike de sartu ngai kia na nondo to itu na embaki ngo ke kami to ndambe to kai kia e na matata to ko bagalele na itostos girme via do no ngi to kani ni ko tu no mo ko wala biti ko na sing ni ko how are you doing o sa yenga neo na oso sini baka sama tungo oso sanga yo mo singite ko na embaki do not worry so much Sa dagi sanga mi dagi pinta tu okay ngo la ko bango ngo ko mandini baka sama tango Ia vatunga nea me baka ninda tamata walenganda ko ondo baka binibina katang dora kando baka binibina katang baka libu tungo ni solitu na ivengo ni bula ena veisinga nindo tal na singa vo soli tale mai tu reset baka na reset button tu tiku butale ia dam baka roni baka binaka taki na singa ni kuai dam baka roni baka binaka taki na mbaki ngo mai na mbaki sawati Iya. Yes, ako ya una que kenta sana politiko au bentar bis president na tubu na baking ko kala dona ka okay let me just do this na do tubu kana planning na planning o klan do dona ka do bare de tiko
the weekend evango. You build a house, for example. I'm just giving you. You build today. You can build a to sang talibian lang na kena repair sa daw. Ado sarangani sa kasuro sarangamay. To kini ba lang konon to mental tong na kay vite. What gosa na nung observation nga ya we. Sanagay lang talibang men don bak nangon na family nang garon mitarava ke. Eva tiay. Dena. Iyo. Okay, mentas natin mo biso takang bako kinto na tong Amerika masabi sa na ay. So we need to do planning every year. Sawati don nakato sa takang membek sawati asenga ni may bakabutukan na lumaningon to nakatikin meado and don when you take baki you should actually review read the list tale naka don naka to may kina more the list tale even about no taking the loopholes and the weaknesses then I pick it up again and go with it merawa weekend to sa doang amin na tutuan bagsawati may doon taber kasa shelter to you never go back to that. So I think that's one of the changes. Una sanga amin na nabisot ako weekend orang otong nito na maybe sa nung datong ni Rai mindset doon na kay ko sabi na kamay kaya kay sting ni ba butukan ng mga nambako tutubikin please review it and work on it Rawasar. Kunda ba wango weekend sa ka business tiko ari nga may wango sa may cinema dalati ko sa naka kunyo mo de sa may bisaw sangat may bisaw oy uno do talaga naka-ubit ko na weekend na ka business tiko onan rin talaga nung napangon tiko ng bagye Hindi na. so Hindi na sarga. Texas lakmati kena income na Texas mo bitain balatan mo business o dito bakit ko so that's some of the things too that we need to think about kakun or review ta ka na bika baka kasi ni raw or pick and continue rather than so masarangay ko bay to yung talento Tēnā tūdok. O wawiri naka pakalibu Mrs. Neitini, no muniko tadaka mai na tiki nangori. Ke tō ngoi wani lotu, me ke tō na marama, ne tō i tuwa tiko na madhaongo, me ke tō li dhakawa ne tō vision board, as an activity. Me, claro, do talanga ngona binaka me ke mamile ndambi ki na duana matawin rin rivaki vital nota ki tuna dava ita tanra taki se na tuba tiko membaleta na mbaki ngoro no doluro savul kaba. So vision board is very helpful ka o wabin binakatakina no muni kutadak mengo rimbaleta ni obaka sama takatongo en duana kito ada kavatalanga na vision board en mbaki rua sawoti na nongo vision board na rona doluro sangabulu karua. Ese kambi tok ngango na ilo vale. Kambi benaka tok nga na vision board. Ve mataka kede una reida tiko. Ko ya na buno ba benaka takina no muniko tadaki mai baleta. Ona le kota saranga na vision board ya ona kota nito activity na madhango. Me ungele for me. Mongele reida ibe na vanoi ke ranu mo sasanga ti nga kina balete ni rau saranga na nonda sa sandangu de sa sin raungo sa yamba ki vol talengo semberanga niu dakaba sember niu rawata na kau na buda mai na tiktek buniamba kia ia na nomini kota daka mingori sa wako ngeti o talenga mi una kota mi una daka te kia mai na vision board ko sa toka roya baleta Ndona ka o ronga dona itala noa ka o siang mandeni kilani sambo wili ko tina i volongo si ni sa ronga da manda na i volongo si siang na da ni volongo na The Secret. E tiko talanga na YouTube. Tiko na kia na video e tiko talanga na i vola The Secret yo ngai ndonga ne kia ndona turanga i tala noa take tiko koe baleta na na vision board. Na vision board ngo ve kia menina sianga ni kila na dava na vision board ngo na kakeve na nomu ni tuba me baleta na mbaki ngo na be kao ni via sasanga takai e tuku ni rakai na ke nandau se ir nandau bakandindike ni ke bakai ko na reida tiko indona ka iko reida tiko na rawa na nomu na sasanga tiko kena se na kena klama vabu to kana take ba tiko reida tiko na visinga
already kana vising that's the whole reason for vision board kama anta ke bakai ko vinakati kundo no moto ka sindo na vale sina ndo mbeka na ngele me lindo na ngele me viti na no mu fame Yeah. na bulu makau se dava bani manu na vika ya roni ko toranga ndo na kena itamba ndo ngani tamba mai na internet o ngai vakambira na no mu vision board bito toke kia ndo toka na kau bola toka kina kona turanga ngono ko in a secret ke baka ni veli reda na i bola ya se na tiko talanga na YouTube tiko na Netflix I think ngai tal no tak ngono ko ni ndo na singa se ngai sabulia na non tu vale na nona vale rtu sa ka kwento na singa nona vale bola se tawa i kate ni tunga na ya ko non tu toki mai ngai mai vat ke na luvena singa mbaki lima ka koe usa dhaka tiko salak mai na luvengu sa mai vasa nga toko ko na kateni o sangai tuko na biko kuni tara na kateni o tinga ngai tura sara mai na ngoningo ka koe na luvengu ngai tura dhake mai o koe ndo na board na vision board ngona ni taman sangai tarongo koe daddy what is this ngai rea nio tamani ngone ka koe ni ngai rea ni tamba ngai rea tunga mai na luvengu sa tangi ka koe na vuni nongu tangi baleta ni rea na vision board ngo se nongu vision board mai na lima na mbaki sa oti au ngai turarau na vale ki tō mai tiko kina ya na vale saranga ya ko wase rei tai ale alo taka na lima na mbaki sa oti o ngai tambaka o ngai mbita na vision board 5 years ago na vale ya ki tō sa mai tawana tiko ngo ka koe ni e wakandi takatali koe na bimbi ke na yanga ni vision board mo rei ale alo taka tiko na nomu tatandra ke na vuke i ko mo na rawatai koe a hio vina ka uno na mugum to vital no ke no gore berarti ala batal cuma kena sing di ku Martin Luther King Day I have a dream board is actually a dream dar kau tatandra taka iyo mo nga me daka taka mo da steps and ko ya ko tun kin nam ka wat wana me baksaut ke reviewed gono mo review taka o reda ibina bonno o bagreda ke ibina bonno what did I not do Kaya sangin niya dakin okay what should I do ko monorangi rawatakin na kaya tao ko lalawtakin na iyon tala na kao na liam daw tulma oy sao tinga bango sar siniraw pero sambi ta ito yan saan badalay sangata rin na kabo dina let us una the vision board or a vision is a living document kan mabala it will change kana bibi sa utiko o iko nga ona refine takatiko dina ona oy ko kaya kamundo le subo mona le subo tiko na biyambaki se kala ke bai obeya ona nungu vingare me badaka ondo ka I do projects so I write documents I write documents nakakida tu kedekin na nungu vision na nungu na dabatal nungu strategy sang na nungu action plans o tiba na kota o review tak o kabaraw ke na kanko sesa iya na tikin na embaki me don bitik na embaki by in 2 years time need to get this time frame Ito chuk na time frame kaya mambito nga banggo I want to buy a house in Petaluma for example I want to buy a house in Petaluma period when you don't if you put a date there send a time frame you gonna list waka mo bulyan ko pala may bakating goro ko na turanggore bakit na bala in 20 I should buy this house so if you couldn't do it okay the back o sing should back in your save ta ko no milaw so we so ta no mo we so ta nakambala ta no mo how you spend your expenses yes so nga nakambito ni mo na tips me buke ken na baking ko pambimbi beken tong ko Amerika dan kauriti ko una salim na wasam sambo dina ayaw ba sarap tang we have so much ya salim sar nga na pasam sambo we need to be frugal a bit in how we use our money dina the future of the o sa was to kanyo go na berarti yung sangka city ko may I'm getting older
Au makasama taka au ndrengo ambaleta no itu kuno mengore sale buntina nanto to wasa sambu meto nanto maroro bato kento endo na kaya to wasa ngi bakatabu li de mekina. I'm speaking for myself to mbulangan ni ko ni mataka ngai to madala Yes. iya ni ko mandanga meto se tak binang ni ko to kana mandanga ni ko to boli mandanga to waisul mandanga ni ko mataka pakatu na bos tomorrow will take care of itself o makasama taka ndo na nunggu tokani dono dono bagia sa tuko no ko o kango go e tal nota ki watina tiko o kango san dona kana mamangi sa tubi ko o basrango yo kabina kamantanga go rio ko second yo lombele kata na kango ni sa sambi tiko misa ta tonga na silin no menro silin dono ko yo e bina ka yo ko nga ya nangono sandu bina katikin ndo na kausa na babu bi bala serenga merani kiro bi bala merani uleba moli buli amendo na kana ngono ngi yalvi na kina sa iya mbate ani kiro abi bala sa boli romekin iya sabatu ngone ani tostoso kiro baka nuni tiko ni na bebu ke tiko baka levu ko tada mo Mrs. Naitini na time frame na ngona na banua do talanga na kambimbia na eu do lebu na ibola undo ba wili ka tu ngai kai bina kina ngono ko weekend to na do talita kana wili bola sa senga na ngono me to wili bola ke sa senga na ngono me to wili bola kina to sa rauni driver ni kon driver tu mantanga sa ni ko rongo da tu na audible books are so ndor kanu do maru takatu na baru rongo tu na audible books yeah. Dongo ne ngai wating ko na kai tuku ni tukina ke kai ko sambita na kai ko tatan rataka sena no muy tuba ndo na kai ko sasanga taka tiko ena vivu ke baka lebu ke baka metiko ndo na kamanda ndo na uma ilavo iko binakata mona volati ko e vida na ilavo iko binakata iko sasanga taka tiko siko na ngandreba na ngau na dava mona rawata kina na ilavo so time frame but kena exact amount sena na dona kai ko sasanga taka tiko me ko bakandi taka tsartunga na banua na ngau na e vida ena vivu ke bakalebu ena nomu tatanra tiko ya ngai so na kai rawase tu na buku na kena ndau da sangai mai sangau kena menda bakamuri tu vinaka bakalebu Mrs. Naitini do talmbek na kani be wasea berni mai dava non dorbital no na kavinikoa au kelas na ko mbeka au na ndor te brutal program ni ko darna no erna we kandar do warong ti mai nanda tostele na baking go na dala ko rumai na 2024 vinaka toka bakoti na non de wasininga ona ni dawe kalawa bikomni oni ngai tomboka nga mai na buina ningai sikovayani na neto YouTube channel o na Radio Mbulando vata YouTube tiko talenga kina na program indo na channel talenga ni dawi kala o tiko na YouTube na Radio Mbulando vata YouTube channel karau ni ningai rongo da kina na ni rovital no na yambaki saoti ka ni marau ni ndamai bese mati talitiko na dona yambaki vo go baka nui ni beka ke rondo wase tiko ani na vivu ke ka rau suret kam ni talitunga ke baka tu sana tanga ni na binakata me na mai vital no taki sombek na kau ni loma taru takatu ni kelani na rauni na bibu ke tukani kina o Mrs. Naitini ninge bola mai ninge vitar nga mai tiku talenga na messenger o Mrs. Naitini Titilia Naitini na messenger se rauni ni bitanga mai na Radio Mbulando vata na messenger talenga ka rauni tunga me vital no tiku kina vinaka vakalebu Mrs. Naitini vaka nui vinaka ne nandua na madha vinaka na madhaungo kalunga tatiko ani matang manda naka Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Mbulando Mata San Francisco. Ena buna ngau na lebu ni nandau so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka sengi lebu taka sa baka kapitak ne ka koni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kouslo surua chutney
Kailangan ba na kena pai ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang ali to miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene Radio Bulandovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Erto sangga yadamay na Skytrade International. Ito mo sarang may langana, si wati may marabi ka manengangi kinano mo mata di vale. Yung goro na nuro to bing karabi na Skytrade International may Kemadawe, California. Kinaway State Taliso. Na Chesapeake, $500. Bullepek, $100. Sa Mangitipek, $500. Di niya sarang na vika o vinakata. Na dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na suda kinagi. Na valawa kinaway kataliso. Sa nga nisaw mo na kanalagi taladiyani. Winter sarang kina naba di telefone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sai ba diwa walu waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sai ba diwa walu member letter na namu pada era to sangga yado mai na Skytrade International. Kasi ningay may tigibunga biraw na turang ang baliruango na bewa kanike na beileledinin ra wa turang yeme bakatag James Doughty raw sama ni maingele ruwa talengakin. Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e viti na may singlutulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningaw na vito konikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulandova to San Francisco may kauti kanda vatamay. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan gori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw bagai singlebu siya bagai kabi. E baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity. Kanay bagai singlebu siya bagai kabi. May baka na bagai sekera. Na sui. Ikatabuteke. Roro bagai lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anang bongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Ana radio bulan tu vatan na wasiningo no ya sa may dawa tokan da baka binibinaka tiko kina JJ's Food Shack ko suriti kamni ni sama tiko ngamai nandona ngona lek-lek ngango da sana sema sartiko ni kina ki Australia verto na turanga na marama ravenga ravitiko na nek programo ni nek kiro me vital no tiko ke turanga yanu labe timbali suva na mada sawoti anda mai rongo da toka kina vakalilai na ndona itala noa sena itala noa ni venga ravi mai sanaya ya nikua enda waka binibinaka ni rito lewe vida rito na talnoa mai na ve imbulang hodi tiko mai na buku ngona nga ni programo sena non rabenga rabitiko mai Australia na non da turanga na marama durbo ngone lewa ausriti ke mni oyana dona ngona leka ngo ya ngona manta ngo tin do talemanda na itavisere kauna via baka mbula tiko ni kina en sere katarabo ngobe kimdo kede na sema tiko mai en kavini ko ndo mbula vinaka vakalevu na sema tiko mai vaka nuni vinaka ni mbula vinaka tiko vaka mbimbi tiko na vina numi ngo ve lani tukuda nimbula vinaka lani vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kuwa vaka nuni vinaka talitunga na vikemuni vakatela kinda ve maramakai choana tambua mate vaka nuni vinaka talitunga na vikemuni sangatala ni gola dabtiki no na pasipa nene levu nimbula vinaka vaka nuni vinaka talitunga yani happy new year vikemundo sista nai tangindungu nai noda vaka nuni vinaka tiko na vikemundo mai Santa Rosa vakatela kinda ve matu banua lewa nimbula vinaka vaka nuni vinaka talitungani mili ke nada
ngone ali ndombula binaka na vetamani mai Hayward. Happy New Year talangani ve ke mundo. Seng talangani do ngule da vitikina na matapu vale na tuile vuka mai Seattle, vakatalanga kina ve ke mundo mai Utah, wambota Salt Lake City. Ni takani ndombula binaka tiko teko binaka tiko na madha wongo. Vakambula talitungani ve marama ni ta Karlaini mulia deva. Ni bula binaka mai kuliviti. Seng talangani ngule da vitikina Chona Ovini ke Lorraine ngati ve binaka na sema tiko mai na kavini kua bula venaka makele sindriu ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai Wagga New South Wales. Wakanduni venaka talitingani ve kimunini toso venaka tiko na venga ravi kausa vaka na hosa nana makitiko no tu na vital no na lomani vida na miniti mai angoa. Sivitonga na ono na vana miniti nomani tokani una vuninda kua na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni nreiva se senga ni waka motoka ka tau drena na tatu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena leboka sumburi ani na nomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singulewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulandoa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Erto sangga yadamai na Skytrade International. Etamu saranga may longana si wati may marabi ka kau manengangi kina nomu mata di vale. Iongoro na nuru to bengarabi na Skytrade International de Kemandawa, California. Kina Bay State Taliso. Na chase pack $500. Bolo pack $100. Semangiti pack $500. Dinge saranga na beka uvina kata na dalo na ika na matene na roro na bisiketa na suda kenagi. Na valawa kena beka taliso. Sanga ni sauma na kena lagi taladiani. Winter saranggo kina naba di telefone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Member leta na namu oda. Era to sanga yadomai na Skytrade International. Togi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhava ningelei taura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabale mana materero bakyo. Sakambi biki na manile indike bika taura na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba
5883 Sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se ang wali sarang ali to miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dilibot ka ni kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. JJ's Food Shack ya Santa Rosa, California ken vida talen kambani sama induri rautiko en nonda vonu binakango sen vonu livungo California se Amerika kanda vakavini binakatiko kin ndala kanongundo ndok toka okelani senga sotini vosa rongo binakan ndok ingo roni kana ndok vinakai ni sama toya rautiko vida nam business ni toke en nonda to vanua livungo sena vanua livungo Amerika kanda to sama tiko kina koia e sa waka se awu takatu ya nina waka nananu mai waka rau takatu na venga ravi na buku ni venga ravi ento mai waka idora tiko ve irnei tampangase ina vano levungo Amerika ka laki rau tiko kina na non rambula na we kanda mai viti ko talangai au via waka vinaka kina verto na turanga na marama talembek nga karto na siama tiko mai Australia na ka vini kua na buku ni programo na nek kelani bunga nda sa kilabi na katiko na programa ngo ya senga ngani wakame nda rongo da saranga mai na keni tala no mai veira karavenga ravi saratinga mai na velonga ni weso mai Australia ndong bula vinaka na turanga na marama ndo talambenga na marama na tomani kenta mai turanga yanu Iyo Semberti kumai bakalilai senga na lenga sa nonda tu nomu do ke de sartunga na nonda tu wasiningo na kavini kua totoka o ker ni ngai vakambula mandanga veira karsema rauti kumai na kavini kua ngai rauni vakamadala takir tu tal mandanga na kenavo Boleh benak turang ayanu? Rambulan na turang bula tevita ke chona ovini dombul. Iya. Chona ovini. Air ngai bok matala tekirunga una. Ya ranyo ni bak matala tekyo ni mantanga gai roni bak matala tamdana bono ertu tok mikina watiang gai roni ro bak bula talenga mayorau. No boleh Vamos a ver qué se orna no boleh au boleh cakap ni kena na warung cuma na sini kuah na total na wasini una nanda warung cuma siam cuma na rindu puluh dua bata na boleh na kan total na una rani gitu talon wain na lawan di Australia na bunuh kita minta kata kecugina na vestit boleh na saat itu begitu siapa na vestit taleso kita tunggu New South Wales antara kan tunggu di na Victoria in total na ngonelle o Indonesia motal sumai Western Australia o kelas empat ni lakumai na siapa sumai na nongole me va caregiver Sandina ngona merani siapa talengan ka begitu tal to na biel on itu bingkar habis kini kina na ngonta toto ka bagawati na boleh Roni baka matala teki raunga na rua se roni ro baka mbula mai na turanga e rua? O sulu kena ko bero na itoka ni meron ngai baka matala tsukani o na uno ro tsukina kina uno ro duida butumikina na wale
nakani mbulo binaka na go TV tan rekele bu bakan o eu wei chiku sarang go idam vitu na yau mai Sydney kinalomo ni bonwa kitu chiku kinongo kitu na mai taka na nek kitu chiku idamo kima mai taka na aboto na Sydney. Sandina. Ni dabutu mai be, ni toranga ni ve. Oi o mai taile. Tailevu? Iya. Naita. Ni bula vinaka deita? Ni bula vinaka deita. Ama gulim. Rongo di kenda to. No bula. Yo, bula vinaka. Ana go Tsonovini. O darboni nanukula mera posi busi kan itasiri o tikusarani go i Swanhill Victoria berota ni vana ua mai na taun no Melvani kitu tikusarani go i vakato mo dukonami kitu tikusarani na dolo ke Victoria Andina na go masara tu vitalo sar tikino go bakasara kitu tu mai nambu dini walu mai casa na dada ni kuru ke na sasi ko kakatutu titu mo. Oi. Iyo. Ya na lebu ni kata-kata tarikitu to kana lomo ni vasili musik sauch. Tangge taungo na kena uda. Sandina. Iya. Sabi na kaloko toto patanga na kaloko bikim do ke labi toranga yanu visibi na lima na yaua kento visibi tikuna dua na singa lima na yaua. Bikim do mai dapat toto batanga. Iya. O kem do isana gore toto batalanga batiki kito iki na baka kito California visibi to katul na yaua batikir to mai na East Coast mai New York Pennsylvania. Padabo kem do batal batini kila ni bono baka ta merda talanga Australia. Au sember ni la ko Australia ndo na singa. Na pasti nda kita rei visi na buku ni ngauna ya Western Australia orto umber na va selim na ua mai begitu Victoria o singtara ratsinga va orto ini South Wales ke kartu kita ndo na wang kita bodo se ndi na wang kita bodo ju yo wanga bota juga. Bota juga, yo. Toto kare mande abana yaua kem do visi vital na bana yaua kerto mai sana kandu Toto ia sa ando toto batan na tambana do venga rabitu kina sisanga kela na o sange rongo toto ngana mada sauti na abato lewe rangole ani na buku ni tambana ya na venga rabitu na tambana ya yo bakadabo kem do toto bata ketalanga Robo pamagala mandang alabit wat ki te. Dotal no mai. Una boleh begitu iwaga gitu nitu 60 makau na kena pembetin 60 makau na kena lay was-was bataki lay musuki na terusar ni sale ingkang kita li supermarket pernah begitu cukin ngoi iwaga nakana libu ni pulu makau tike ndono ndolu chuku na pulu makau bata tanto na singa me romati e wasa matak na bakia libu sar na pulu makau ya kita kana mata wasa na libu sikir na pulu makau me bichini ta wasa matak na libu ni pulu makau tike dina saranga iyo pa kita ngarabat chuku waka na tampanangan ni lo tambagin do nga ng pulu makau simple lo tumay tabo Iyo kitu ida begitu da kapada sipi dua nasi nga kitu pakamate chinon dulu nasi. Wow. Iyo nanito kamba ni siang ni boleh takana sipi Australia o kaya export tahun daku ni bon Australia dio sanga bulu nama tu export kino ba. Wow. Iyo chico nga nano namba ini sipi o kaya buli sipi talanga bir na botale ni farmers for to Australia. Chinon do na sipi do na singa kitu nakabo.
ya may na kena mate me ado masarangan nilitek tak. Sandila. Ni zabon donasi sa buat saraki. Kaya zabon donasi ya sa pek ke na kaki ke memang. Kena bale eron inda kaya ni bulan-bulan sartungai seng ni bakame sono banuan da kilani sandin de toka na kena tu na katuni we liliu ai. Kondo tal no tak ti mengori nage me intende tok bengana kena bakalili di toka mai sanangori me lako tali me na bia se buru tali so which I don't think takes so long fresh sartungai ya. Totoka. Nito may export searching o Amerika. Sandina. Indona ka umi bulida na nungu ngole meke ni senga soti na mateni wa kami senga soti ni ra talitaka lewu manda ka umi wikele ke irai. Yo kendo to ngana ngole mai bango wakate kirtu talanga mai ngilandi ra ngole mai bango Amerika Australia New Zealand ko ke mai dobulia wakalewu na mateni. Ya sarangai rasangai kana mati ni tali tunga mai o irna kai Amerika rasangai kila mai sangai matau mai but iliu na ngono singi ave mikina na ana rono ndolu vaya sembera sarangari endo tukuni na mati ni bakaira era vaksisila taka bakaira kair ni boilevu ya sa konga ya anda kurumbu ka ngalu kanda ngor tu ni ndaronga na tini na ndolu ndua na singa mengai bako mai na biasa iburu tali so totoka. Veke mendou tau vini? Ke to Swanil. Una o singi na boto. O vingara vichinga o president ni fichin community ke. Oi. Nandra ngole mena ngole la kumena nek. Yo ado tal kamena boto na ngono matanga ngona rachiku boli. Nganito boto kito singkali usara. Talitonga. Dua kira rununduru na sipi pamatindo na singa batalaki na ke kali usar na bulma ka o ronan rotu na bulma ka do na singa ama na vimani bana matakilai na ngona sa uchi na bulma ka do mate na sipi sangi do ya na ba mati bulma ka web dependen reto bole na ba mati bulma ka nito products e market taki Australia in Saudi Arabia, Amerika, batalaki na Asian countries na buno ke de lago kina na nito product ko kito. Sanga tala ni wilki na labi state ratungango Australia korna bais korna bi butsa batake na bi wali kana lele ratu abo kitu Australia ngo. Iya. Sandina. Ile buna ngone ni biti rati ko talanga isa ng gori? Biki mo do? Biki to na boto ke ve masabulka walu chikumbang. Le masabulka walu na lalango ni biti sangai mate ni oni se ni ngoni biti mera mo ita na boto ke. Oi. Wada biki mo do i sana kandua. May dabs iyo bat ke wagay kya lebu sarangan na ito ke nangoni biti? Kito lako menan kito liu mai le tul sa ngabu. Sa kito uchi ko sangir to umur tala mai le tul sa ngabu. Ya ono sa ngabu na lako menan Yo oir na sa chiku maka oir tu lewe sangan sibia na chini na bu bale por sa chiku rau. Yer ser lako sara mai liu na buning dit. Oi. Ya lako tala ngamai rami laka tu na boto. Singa so sara to sar. Dona turangan ni nga saya bagi tul sa ngabu na tuike. Ko sa supa po isa chiku na boto si chinga ko na boto. Oi. Ko ko bobia pa to kini ki mai mito ko pa na boto. Totoka. Wakada boira na kilani iliu nindando vital no taka na lakoani na lida kataka Australia. Au dorongo de tunga oira na lida kataka na fame na beti bonikawe. Ya talanga go tiki ni programa talanga ni nek nali beti bonikau sesenga. Iya, tu skim talanga ni nek. Oi.
Iya, orto fruit picking. Mhm. O kitu na skim ni pam ko turu na abatwa. Mhm. Ya orto bakame ichunga na season orto dagadakila uchinga rasa bichi. Mm. Uchinga ngone ni kel season rala ko tel mai. O Mhm. kito usiang na itu lagu mai kitu sami chiku saranga na buni dagadakan lo mani. Ala Itu kutunga. kontar gitu. Mhm. Iya. Ya wakatau ke mani na tambana dava sen na programa dava ni via vakale fomu kina sesenga. Siang kime mimbitangan ni mami application. Mhm. Na pikta kinaya na nakakira sa gay norto saranga na orto na nek wati kina to pinikamba di bila kachikima. Oi. Totoka. Iya. Kime migila ko nga na uno kime sa pikta kime ki. Mhm. Sandina. Kime msingilewa na uno kime milako kino wati kina ni mami kakataka. Sa pikta ngami na ni mami agent wati kina kamba di bila kachikima mina uno kime milakino wati kina kakataka kime milaka. Sandina. Isai. Dona ka, nangona ni saada ni kina I Australia sa leite ko na takadaka. E wakadabo ni asaba karote ki kemni tuyani kila uro ni kana nomni pakasama ni yana matagali takadaka ni na laki wakaitabi kina. Se ni lako sartunga gai wakatau nga daba nga ni sotaba. Iyo kamo ubi ke bange balate ito na kuno bulangi. Pati ki na dona takataka mo kime mimay takawai. Pati na kila may satu na nung taparu ni takataka. Baka misa normal to be kita na paru ni takataka baka bichi. Nung na baka bichi. Takataka baka bichi. Iyo. Ini na lako mike baka kita salah taka na paru ni takataka ike. Nangauna. Dua. Nangauna. Ken karua na takataka. Oi ko gay nga nangauna nga ni break. Iya, nalo maniwal na yawa ya, o raka sartunga nalo maniwal na yawa. Sangga sulungan na sulingan na sa kabula minici mo di mungkin. Ya nga sarang nga nang hindi. Lebu bikima me kinda dalata kana baru ni takata. Ya lebu tal nga bikima me ajab sarvato tolo na baru ni takata. Kena bale walu na yawa ndo na singa, tolo sanga bulungan na miniti na ngona ni dengu, wasinga lebu, sa kwa sarangaya. O tiangay 5 na singa? Iyo, rua na tul sa kabulan minici, rua na nguni break Kembali doon na yawa, Rua na yawa, iyo. At yung nga na matin tul sa kabulan minici, nakatali tul sa kabulan minici, ang gawin. O tiangay 5 nga na singa? Iya. Saan din na? Kembali, nagay mo ni Madaw ya sa nito rubin nagsarto nga na numuni ding, Iya, di mo sarang apapin na, kabaru tigi ko tala madaw taro. Endo tarti ko mingo. Do tarti ko mai wakadabo kemni na salita kada katonggori en nabu kuni nek rao ni bebu kenga mera ngole ani irna weka meka ku ni kela mera kuni waka ani na programa ni nek mera laka ni relita kada na vivo no eso ni sa kada tukinangori sesenga. Sesenga ni rao. O pambutan ni como somos tarogori na pakamatala mana kitu sa giving ko maraw na lomani matasot ni chico bolikyo country relation officer o pambutan ni rawang bekanga ni rala ko may bangandi Oi. Nalo ni matubale serna weka yo na buku ni takataka esa na ena sirla ngame berata sara Oi. na berla ko mai chesa na game lorai nan revisa sana gere ni convert kina Ela kara baskil yo sana game reni raturu sana buni takataka yo keba ka senga sana rambe kan iranga dia bentangamai iya na buku ni takataka na be ena vena kaitale sotale na kamer na daka merau ni rata kina ena viso nan revisa rava work rights era tax file na besar ngiti ku daka iya ya mantanga sandu na katumba sa $10 round yun isa ngole ningori o ka waseti ko mayo
Labeti na madhao sa oti ni sa rani lewe sa una visa ni so sa dhaka tiko with na embaki na dhaka sa rani lewe sa una visa ko ya sa rani ningai sponsor te kira me kina na nomuni matapu bali matanga abat kira na weka mera ngoleani matanga sampunto na tuku rongo binaka ia big toranga tau na nomuni sabi liuta ki ngori na duangana sa Australia kanisa liwe liuta ki te kinangori. Iya, ngoe nduangana state. O te awe waka ngatara ke waka na ri suwai. E o ke waka o bilu taki tinga mai na area i Samambula. Oi. Iya, Samambula Rested Flagstaff Iya, na kena skopli lai ko na kena skopli ko chiki na taun ng karaba video chuna tauni. Video chuna tauni verunan rau kina tulunan rau nangoni bici tiko lamani vita na tauni ngo. Amantanga na wili-wilingo se taramo na baksauti ya na ngono sarato vita loto kina ngo sale busar nangoni bici rangole timingo. Sember sar ningoli birna visi ko sember ninto na vitar tare da kabira. Apa puto sana veto sa teksar na wilwili abet ini lelebu era sa mi daga na regional na buku wala ni visa ni non visa se puno ni daga revena katme visa tek baka ko korsa ngol mi kine na regional areas. Oi. Kena balang-balik tahu, berarti ni apa kereta ketik mai ani ni senga ni dhaka bakai na abato sena program mubaya. Ni angole talengan ni na nek? Siang awa singgole mena nek. Sandina. Ewa ngole ngamai na turis visa. O tia mesanga na nugu student visa. Mai yado sonan rendre na lomaningo na ko mitu bulikina ya au mani landa basara ni na protection visa o pambuta ni visa na dingi dala ko saka bakina o landa na protection visa na buku ni basala ni sona tamata era satu makautuke yo babimla ni na protection visa sulebe unangona na visa na ka orni saka tekina pakana work rights tax file number na Medicare. Au apan toko mena belum ni vida na embaki sa oti sangi ya da bona ngono me wa watikina sangi me baka bona mo ka bona ko pom destiny. Iyo na ono la bikino ala ko ngam na tourist visa. Lang mena tourist visa o ala ko me va visa o ngande o me reda na bonua o sangamo vikila ibatike sola tamatera satu midetike orlen bonua o lestele ni bici o ngande tale sotala tini bonua o asange wandita ka mo lakama mo chibulinga na sanango i Australia tani na buna tukinango lebu toka na fam lebu talanga na bi matagali ka ko vakanta ka tumi bici na kunera wiki. Oi. Rau eh? Rau bikin. Rau Kana saka council, saka bana ngunisala. Kebaka sama ni baka modio mosavi mo mena bonit kina si buka. Waroi sina tampu, se waroi korni saka na fam. Ena kai bina kino wana. Ya kesinin job kese ke wala ko bola sa arno la ko bola o ke biso mi na banke yo sambu baka sarto kan na baka sarto kan into to kami bit na re ni bonua na tauni sinka lewu on re banga mo na udin indo na tauni kindo tala uduna ave ko sarto ya ke baka menda ko mo ke baka ngol sumbe na city au kila o se banga ngar no gugun sala bo singa ko mo kila na bigun sala to gina Sandina. Totoka. Ken bal ni sali yang paki vida mandi keri tau. O sa ke me amba kilima go. Totoka. Iyo. Amba kilima. Menambah kilima ya da ko gol mi ko na stigulo ko na 2016
O la komai o listali la komai listali atau saran na ngona sa mulega mekina na kutu turanga me bici sa uci na bulu sange nanu mo sa la komai bondo mo misa sang tanu no bula i Australia. Totoka. Iya. Venaka waka lebu. E sali waka sara i Australia, Totoka. Kem rona turanga na ita turanga yanu. Dotal ni tal no mai sarangori. Au pana turang gori ano kela dona ngone ko tambaki ko ro mai vici ni sona ngoni vici turi bola na ngoni fire. Iyo. Relia ko sarana turang go no na bilu taki ko na ngoni wer chubi ko go ko ra. Oi. Iyo. Santina. Iya. Era gol mo na tala tam ta pale na tala. Iyo. Sene tu kona na materi sarangan di ngon to la mikina orto na isibni ngone mai na nek. Wasa chikora na faike. Cara ki taro sara ke kai son na community work session na volunteer work sira kita kabutu. Mani ngol sumsar na itu kontesi ke le toreng yo liu. Mani ka ko yo kena le mo kena binaka. Tobel cinka bidana ngone mani kibel ngol sombu ale atik mo nga bidana ngone tono ngone ni na matakula me nanronga. Be ngone sangka tono ngone ngo amani ku sombu ko ya. Ana o chika na mati ni mada ngi kar ni mada sabele atos kana bilbil. Gebe katul ni mada wa sabele cinka vitu cinka dia bekana ngone sarali terin juko. Sarli irtuli volunteer sa lako chika sali ya na ngona mesa vonga virtu urtule kabo chika na lomani volunteer program ya urtube le cinka rua. Rekena buar sara oso kwa sara masuka sama nirtu to mana chikana nirtu buri sa kira ki vital tar chika ki liu mbala tana program go me melicir tu na sa wochi ko ya na era buli daka tiko na mbokombuka arto buli dake kona kanimbo kombuka ko daka chingori to lebu kono tu tala arto buli dake yo lebu sar be bakani ndakila ni Australia advancer na vi kava kani buka se technology liu certificate sa mule usar na ka erto mi buli tarawa mana to volunteer program chika vida na fire call sorto sa tiku training chikina be ava na ngona sali lago kina vital no merto sa recruit ki sara merto sa fire officers mai nagono to bulkina orto bulchimi wana sanke imbi orto le ono inanto tal station blata merini rara ona orto buli loma ninduna bola kan ninduna baki bi mama no orto bulchi me me adom sarna orto to rivolkina nagono ko orto sa di to kongo na vi station fire na loma ni bunongo Swan Hill patalaki na lavi tauni bola kasa sartu daga sartinga singa ubambuta na faikol na mava rua sauti kitu to boli pacingum sala sare ndo na lori fa di sagi itu riba ko kono na mata kulongo ndambe sarto ngala kela do tambilu itu sasoro wala bindera makila na boli ngone mbele tani kitu kila ni kitu sagi mata cika menangunya ngon la sa ala ko la faikol wi kwa ayo ya bina ni ngone ngapa to ngone ko arto era marro bakali burna era lo ni community ke ni reve sona ngoni biti sambu koko chena lonra aparo ni bakasama bate kena koko ni ngonra ana ngona ravinga ravkin senga wala ngani tito vingara bina tambani ngone ni kama na ngolo tal chika ni walubu bambo tal maksao chibitu chika na walubu ana ngolo sara kento vitalo chika ngo sambadi tiku tumbo tal chika na wai sa tiku la tal chika mikina na viva salta kini council na buku ni tumbu ni wai na tumbu ni wai ke senga ni tumbu langa na wai mena uji wai
Rini ndato sarto ngabango tumbu menawai ina nadamata di Bali. Itumbu ngori ndua ser namita na kena veri lake. Flash floods, eh? No, tarira sarvakale wirna va fam. Lebu taltonga sa tambanjina kordo mirita erdo mitubuli bango. Endo tarira sarvale una matangali lenga tumbu ko sabango. Kasa tungan rim sarkina bakale una linga mendo lebibu kibira. Kena sagai me tago makinan rambula. Nan ravale so raman monitu na lagbatalaki na kina ya ko tubira na farm equipment sa me sanga me marroi na bukuri kena be pantak tal na biya bagsa tu sen na tala be pantakin Kena balik ko na itala noa ko anda may sarava tu ya manile ya do na non tu kuninir tu sangili bakadakadaka saranga as recruits in the ya nando ngona banggur ko na ulu bangguri yo sa na programa orto nagono orto ya mikina orto me bota tarla sarto me dur sar nagono to sa dur chikin na CFA sangai ya to me kona kama na walu angela ko chikin sa la sar chikin la bibu ke se wala nirto irtal la boni leni la ni nek Ora si wita tu sarra ke la duru me me volunteer na kena sangai me bakana tawa nuku le sangai me va la langa ta ki sono no kora ke satiku bosu ku me nawai Berarti asa non rindeon dewa sartik ngayan ni iyo sanga wala ni ko ya maron tau na vida talangan na event da ka bu chike sartu bul ki chikina me baka relation con Australian Day volta che na Harmony di Australia relation erando bana non vale vor na bunu na lo in matin duko Australia me va vina kan ni irna la langun ko sar me voita bisar chikina sa over voita vo chiba rua mbake liu bot kena baksa uchi dai me baka ngongo sa bodita tal chiko na kena boss me na da kana Australian Day wat kena Harmony Day au ndola kana no ba bibinaka ni enda sa mai varita kavira na nanda itovo na nanda nakanda kiliten kina mai nonda ndo nakana ramaru sar bakali ni rame buli da erna ni community ki Dena Totoka bakoti mai tau au tarma tango sange uti na sabole kana rua biki mundo sa no mundo break se ko tumi vital no roki nango sendo off ke deniko ando senga ni daka Feo nango yo au chiku boli vale oi ada chikan dona na vodi taka pinkara vivernalo ni vanua ki erna tokin gele la ko ki na pakan taban ini alcohol and drugs mental health oi na ke na pinkara bo chiku ki na nango totoka ngor nangono serango se eta chikina na medical check up betul ni unreva oi every tulla bula tukun mikina me eta chikina na medical check up vernan riva medical check up ngono ko se chikin ngoival oi orang dengan kutoka do kila rori sempre na bulma ka wedai rosa me toki no kikintu iso so ba bin naksar nga eu nangai 31 eu an rambong ichi ko oi ba shift work talenga ba ya to wasir wo chiko sona la ran rana singa so ran rambong eu 31 mama tua single bu ya zona na matakalilai oi sanje que menina ita yo eu talaga unai chitiko kitung getigo usar na bana kalo oi suka nan dua kalau kana matakalilai tu batanga na daka batanga daka na singa sa ko sartunga 24 hours ada wiritunga iya wiritunga na baka begitu mendiki itu kalau ngatin boleh untuk na misi ni itu so wirna ichi ko chikina neko
Sekarang misi ni ndo ko ito ko likat kitu iki o Juni orto sipi Oi. o menu sara me fatu lagi cuma sipi na bisinga me na revir na nonton O sasanga ni rongo di kiumuni. Iyo, e dava? na revir nonton ngone rechika kia na lingan robago na revir ngona kena papa kuna kani fatu sipi bisinga. Oi. Menu walor tu tu kalau kata ni boleh untuk na misi ni untuk na goroir na nonton me kita bina ngone ni bici na kuku ni taka sini roter bimbat temat tali so harus untuk tunggu ni bici ni coba kita tu na kenal kena kita bi Isa. itu sebenarnya kini soal kampanye itu kian na bukan ngone ni bici ramai sampai tahun na masalah ya. Totoka. Kina batang-batang kina ngalili na so. Kay kurito na ngalili ye. Ya benar nga ni raw tu nga nung dula ko ibiti. O tingan do nga na break. Do nga na muni madhaw si muni madhaw balawon do waka. Dabo mo terto sin do ngalili siguro to liu siguro to shipping don sinong siga. Iya, hari baka sustik itu dari munisipyo itu mo sa Selenindo na mga na may mapina. Saya nga nanguna di banana no eh. Iya. Tini na undolo na sipin do na singa ya sambo. Ambon do hindi na nakaya. Endo e tarti o bingo, dapat bek sandola taliti ko na bakale fomo yan na next se senga. Sembera. Apa butat na marasauti Oi. Lielisen of sa partito na marasauti na ebe vida na undulu na application ese vos tu nga cosa proses tu sa giwara ko tu nga me misala ko ni kena uki me misala ko ni kena bibantu ni mersa ngol mikina iya nangona pekang gorto sanga chikorto me amente kikina se vakatutun takibe kai sona vindindina ki ko tu na kontara kira senta nangona me vici wat kira na vikamba nike watalaki na kena lora ini salevu na kaya miyado taunta kuni kontraki rasulia irasenta kama iwichi ena sanga me baka vina kata kena loma ni vida na siengo tiku obambo teni tiku sarana kana no na kacin kalim ni singa me sanga me va vina kata kito to ko rango sana ge dola talembe kana vakalewe fomba te kena duru talume nangoni bici. Merme baka. Totoka. Wenaka vakalewu ia wera ni vakasa mai tomboki kenda to kosongona na kavinikua wera na rasangai nabu tikum beka sangai toka non ritubutuba na biasa sanga talinga yani ni rase wara katongo na kena ndola tali na vakalewe fomo na dhambeka na mundu vakasala wera mera na dhakabatu nangonongo mera babaru te kira tukina. Oke baka endo baka nuku basala na basala te kirikina. Ke baka sala ko chito na bale form sara mi wawa to kani. Au bambuta sa kenangon merna masula to kanandra application. Mera se machira don to ka vito kini dada ka ko chumi dake. Bambuta ni sindo na kain rendre wana kolo na ngona da tosti kinango Kaya kahit ko na tamata ni sigiraw, raw dundong ako nakalo, da siya mandun tinga, da totoo na kachiko, da masula kachiko na bisi, na nanda aplikasyon, na pambuta. Kaya kahit ko na tamata ni sigiraw, nakalo rin dola mo na matin katuba. Kaya veiko, sebe esa sa kachiko may ava misterilya, na buko ni taka. Kaya kahit doon ko pa sala, asara sa ano ko pa kasala. Veiko, kaya kahit doon taro mikin. Di na todo ko eh. Wenaka wakaliw. Na itando naman ni ba kasala? Sang ni madalo turangayano sa samba to batay.
Itu tan saranan rin bulang goi Australia, may bici. Australia saat nakakeli satu gaiso bilang gaiso roro. Ni nakangau rini bahasa lagi na balete ni nguna da dumikini ke enda culture shock iyo nakangame muwaru tigi kumiki na mo mayalo matuanga mayalo matu iyo baleta ke baka ona sekan yalo matua ona duriti ena nimbula baka Australia baleta na nakakil satu ke raw muni subinaka na kakana subinaka na dabanga enda pinaka tu mibici Australia sa kiana bono yo ka ocean ni pinaka mo may duriti ena nimbula Australia iya mo membulat ka ito na nimbula baka yalo matua baleta morau ni o pakingalala tiki miki na ena buku ni kawaya baleta ni labo talanga itu ike so bilang sana ike ya ke baka ona sekan yalo matua sa na koyanga Dina todo ko Vina ka bakalebu turanga yanu vendo na numni bakasala beira kar sana nana makitiko ni nandola tale na bakaleu fomo mai viti. Na ulebu klan to ape tapi nak kami tentu wawai. Dina. To ape nak kami tentu wuli dame tentu wawa. Kila sona bakalebu tu main na buye bilang baki mbiar ni kan na kuci tul bakal sangat tinggi betul na. Semua dah sadau kalau nawawan sa bakanda musuh sa kalau kita tali pada montu tanda kena kanda ni betul. Yang tu akak nak kami tentu wuli dame tentu wawa. Kemto mabada manda nang balabu ni ngau namdo warra katu na namdo bakal mai na namdo bakal fomo me da ngona sa kadive ni kinna da namdo. Na runun dulu sini ka viwa. Sandina. Jadi orang may turut sa runun dulu sama ka dua. Oh, rona embaki? Rona embaki. Kacuka na kena kasindro no wali fomo ni kuasa teknik wa tara don na ngona no mawa top na ngona no mawa ya muka puni wakatan mena no wakanana do elasa au wabinaka ni ndoto ni utaronga na tarongo no so mama imbalet ayo no baka sama ke tu na program ni ne ke savanga ya ko ngai sabe na katenga ni ko sala ngai ni vale fomo sala sartiko na kena mai vital no taki kena bula tiko na kena vital no taki du vai no undo na numa ke de sartu ngani vatu ya na kena totolo ia gor tonge vakarita ke na turanga ngoni tortiko ruana embaki ya verto ruana embaki o kila ni sombe ka bikim ni sana bio vakale fomu tumbe ngo ko vakai vakarita ke ya turanga yanu kavina kawawa Todo me nak tentu wawa. Siapa tentu tawawa, siapa salah tapi tentu no menomu. Nangon tentu no ko wawa sini. Dina todo ko. Vinaka vakaleu sa dua kan gu vakabini vinaka no mundo loma soli do vangalala tikim do mai to me vital no rokina na kavini kua. Vikim ni na sema tiku mai vikim ni na geli rongo da talembek na vital nongo erto mai tal no tiku vikenda na kavini kua erto na turang erto senga ni rongo di kiumni. Tena dopo sa tani lebuni padusi bertoda kabati ko may dabo ka sa pati kina nito telebuni. Itu dah sekarang mobil pinaka. Mobil pinaka. Osado betul kan top sama licok. Oi, isa. Abarro sarto ngali batu-batu. Karena kena cerita unaran di tu vital no chiku. Ena skilip na ni kuah. Arvi kumi na nonton kuah robot bayi na wali uniran ni merong itu di total no na longan di Australia. Arvi kumi na matu wali warung supaya bici. Itu sa apa kan ini bina kata di biku to loko ako tsika ni mamilolo mabeke mo to Amerika nonton to Amerika kito sa apa kan ini bina kata ni kuah ni nang karab na tsuni tayo o si bina
program pinanggo na nota station na itoki te burubura na rinto bulunto wata rani wala lili chumeni tutu kumerani gitu talan no chuen kita bombo tanah itu talan nango nusa nevi alili besar mer metal no ini berengan lalu antar chunggo Australia bobi mina tala veroni tokan mirani rusule churun rango na rani gitu mesia mo chuen na singli binani ko itu meta buntu tala kanto biya kaya bernu ching nango na kue sarang anak itu kuna kursa nonta pa. Vinaka valebu kenga indua talangona dovia talano mai ndola tua non to bata radio bulan to bata kamaro takinenda to mai vital no to mai vese matiti kono mai rongo talano vinaka vakalebu kem dona turanga usaba ka nuni vinaka ni na toso vinaka na wili niu na bongi ni kua. Tongai vital no talina. Vinaka iya. Yo, na boleh meneta. Naka vakalebu do vadeng toka. Iya. Mai dava toka ana non da vital no vatakerto na turanga mai na longa niu mai Australia. Me vakanga ndulanga tituna kena sere. E lavo ni ozi, e lavo mosi. E sa mosi ndina erto levado sipitiko. Que no ve cataleso. Gome na nomu do ke tiko waka nuni vinaka na waka rau e na vili niu e na bongi ni koa.
Radio Bulan Dua Mekoti Kenda Batamai Mai San Francisco ki pura-pura Sema mai gai wasiayani